na mararo metsotso mmajošo wa tamiša ka difokeng ke a leta magagesho a ke tamiše baruti ke tamiše baporofeta ke tamiše setšhaba ka moka ka kakaretšo mangaka setšo bo makgolo ka moka thokozane re a letama batheeletši ba bagolo ba Sekhukhune FM ba ba thekgileng radio ebile ba e ratang ebile ba ratang go bona radio e gola magagesho modimo wa lešoko modimo wa go araba go tšeka moka le dinyakang modimo wa le arabe a ke tamiše balli ba rena morota ka re o nyaka o tsena ka paebeleng ya motho ko go fela e ba le modimo mo gausu le ena gore kgone go loka disepele ga bone go šikinyega se sengwe ya gape wene ke tseba ba go neetsitsela jalo gore ka kantšha tla kry-a seke re bula mangwala bo mateua ya a re tamiše ba ba leng re ne le bona ka mo ke re pele ke re tsena ditabeng morota ke bapala kgatišo ye nngweši ya bale ba go thušega ba maloba re kwa gore ba thušegile ka mokgwa wa mohutamang age ke tswa ka mo madibong ke nna Thamaga Mogabudi o ka re e ba le go kgaoga a ke irie so e reng e re maaka a se ke ya re maaka ka re le rena re ke maaka tswa ka mo madibong nna Nkwani Petros Mogabudi ke nna Lebo Mogabudi ke tswela ka mo madibong yo bolela go ke Tobatso Mogabudi ke be ke kwile ka Ntate Moremi then Ntate Moremi re tswa go yena maabane ka SK o re boditše mathata a rena a re boditše go mathata a rena a ba a bolela gore o tlile re thuša balo ane malo o tlile ka mo lapeng la Mogabudi ka mono Mangamolane o tlile o tlo thekga lapa le la Mogabudi gore mathata a rena le mokgekolo a ka a fele re se ka se re rekedišana le bana le mokgekolo re phele ka shebeshebe ka mo gara lapa Ntate Moremi o rometše batho ba tlile ka gara lapa la ga Mogabudi šiba le batho ba gona ba bereka ka mo gare ga lapa ka baka la mathata a rena a e le gore be ke na le mathata le mogalajwe jale mara dilo ka moka di lokile Ntate Moremi o rometše batho ba lokiša ke rata go mo leboga ka gore o ile mara ke thabile ka kudu bane le nna o mpona ke le so ke ngwana geno le nna be ke sa kanegile ke sa tsebe pele le morago mara bjale ke a tshepa ebile ke a dumela gore modimo gona le badimo ba gona ba phela ke tla bona diphetogo maphelong a rena ka ra lapa le batubela batubatse lapa la Mogabudi a ko le bo Dr. Moremi a ko le bo Prof Moremi ke lapa le la ga Mogabudi ba ile ba ya Ntate Morota ba ya go bereka ke tlo no netefatša go ba go tišeletša polelo ya gore ba ga Mogabudi ba seke ba re ba ga Moremi ba berekile ba napa ba dula ba swanetše go swara tsela ya go phetha ya go lwa le dira go loka go tlo loka ba ga Mogabudi ba seke ba fela pelo a ba phethe ditaelo ye nngwe kgatišo ke ye le ka nyana tša go feta mošimane wa mogae o kile a ntšela ka rata e re mmotšiša o be a sa dumele e re feditše re tšere sephetho re re nyakišitšego re ya gano se fetše re ile SK ba
a ntate Moremi ilo nyaka thuso re le thuša ka ntate mogolo taba jaaka kwa ga ka isepele gabotse a di sepele gabotse taba ya kore ke re ka wa ke hlaba ka mo ke tsoga ke tsena mo ke soga kore go foswana go foswana ya ke motho a mmero ka matsogo mongwe mo ke berekago ke fo bereka marago laetse mmereko wa fela mara tšhelete ya se ka tswelela ke mokana ya fo tswa magofo ba dikgawana-kgawana ke mokana ba bangwe ke moka mafelelong a gore o tsoma tšhelete le balwalwena ke kwele mogala ka gore a ka nthuša tšeka tša bophelo ke mokana ka fetša ke ile go yena ke mokana ra bolela ra kwana ke ka mole o bonago ke mokana a tlile mo a tlo nthuša tšatši le hlabile gore mang le mang le batho ba bantšhitše morago ba kgone go bona gore ga ke sa rata selo ka le bana baka batho ba re tlaišitše sano family e ka moka išetše file gore tsogela maatla re tsore problem ke leboga mogala jo Moremi ga fetše a tlile ka mokgwa e le gore ke itše ka kwa taba tša gago a thušitše batho ba bantši ke re a se ka thuša rena fela le ba ba hlakile go swana le rena a ba thuše ka gore motho a re fa se ena a ka se gokole ka seo ngwana ke ka molapeng e be le motho ao kore go fa re seiletša ka mokore o sa kwešiše gore jwang dikarata tša dipage fo timela tša dipanka di fo timela o tlo mmotšiša ke mokana ngwanela ga a sa tseba gore ba be a gapeletša ke eng gore a ditšee ke di ka fetša ke hlagatše ke bothata bja gore ya utše le gore ke be ke sa tsebe tše diega jwang go fetša go timela dikarata ka morago ke ditshola mare bjale gono Dr. Moremi o tlile go tlo re thuša ka mathata a rena go bona ka mae ka Moremi ba retetse ka kgwedi ya matsola a morena ke be ke re morena ba mogodiši le matšatši a ya ke ba le ba re bile le bona maloba ntate Morota ya jwale ntle le go senya sebaka Morota batho ba swanetše ba tsebe gore mo maphelong a bona go na le batho ba bangwe Morota ba ba šetše morago ba no ba le mona ba ne le khufa ba no se rate go bona maphelo a bana ba bang a tšwela pele ba no se rate go bona batho ba atlega mo bophelong dilo di loka di ba gabotse batho ba etela pele ba tswalela batho dimpho tša bona fela dimpho gore di tše di feleletse di bulega mo go wena di nyaka gore Morota o eme ka maoto go ema ka maoto o etla ka mo SK a o te tshegiše ka batho o ntšha bohloko bo bo leng mo go wena batho ba sa botsebeng ene ke ne nnete gore maleloko kua gae ba ba thietšang mmogo le babogedi ba rena ba swanetše gore ba ithute gore ka mehla le ka matšatši ba iše mantšo a dithekgo go balli ba batla go fa gobane ba tla ba lleile batho ba ke balli batho ba ke basokodi batho ba ke ba ba nyaka go thušo o se ke wa re motho a nyaka thušo wena wa tšea taba tša gage wa seba ka tšona wa kgahlwiša ka yena mo go tletše go gona batho ba batlang ka mo SK e le batswadi ba ne bana ba bona ba hlaka fela ba bangwe ge ba fihla mafelong a boithabišo ba sega ka bona fela ga go netaba modimo ke yena a tsebang ka le lengwe la matšatši bona ba tlatla ba eba mo seemong se e leng gore se feta sa ba batlile go fa thušo Morota ke boletše ka re motho o e kry-a ga le leetong a inyaka modimo go araba o le tseleng ya go ya go nyaka thušo a go arabe o le ka gae o re ke nyaka thušo o dutše ka gae ge o te tseba gore ga ke bereke ga ke nyalwe ga ke nyale ke tsene ka gare ga dikoloto ga ke hwetše promotion ke lwa le batho e ka ba mmerekong e ka ba ka gae o swanetše go tseba Morota gore o tlo tšwa ka gare ga seemo seo ke ditaelo tše e lego gore di ka go thuša gore o tšwa ka gare ga seemo seo le sepedi se rialo morago ka se re kgomo tsošwa yeo e itsošang aga mmagorena re ya go amogela le kae re gona mme kwa ga mang Magdalena Mashego mme ke Magdalene kwa ga Mashego mmagorena
re le thuša kang le tswa kae gae jwa Entam o tswa ka Yensam eh ba ga Mashego molato ke eng ka ga Mashego ka ga Mashego ke le Magdalena ke na le problem a hlogo ke na le 26 years ko pa ke hlogo ga e fole ke sepetse e bile ke lapile ntate Moremi re ba fihla ba bang ba mpotsa gore ke moleko ke mokana hlogo ga e fole ba mpha ditaelo ge ke thoma ke orela e opa le go feta ke mokana ba bang ba re ke badimo ke mokana ga ba fihla le seteng la gore badimo ke mokana ke ga kanega ke jwalo badimo juja badimo di nyaka tšhalete ke mokana ke fošala ke ga kanegile ya opa ntate Moremi le go nywa ke bolela ke itšana maloba ge ke founela ntate Malefu ke le ke fase e nkopa le go nywa le sa fonkopa ya opa ntate Moremi ba šetša ba fompitša ka maina ke lapile ke kgopela thušo ke nyako tipona ke fodile ka gare ga lelapa la ka ke mme le gore ke mme ebile ke ntate robetse ka lapeng ntate a robetšego ka lapeng ke motho e le gore ke teperekela ka matsogo ke gaša dikatenana ke rekiša bomakwinya ke motho ke berekago ka business gomme jwale ga go sa loka selo tšatši le lengwe mosadi a na nrela mengwageng ya go feta nrela gore o kgona jwang ka gore Mashego ga a sa phela wayo o kgona ka re ke phediša ke matla Modimo go tloge mo ga go sa loka sele ka gare ga lelapa ga re robale ntate Moremi ka gare ga lerapa ga re robale go folela go sepela dilo tšatšing a o tsoga o fopo bona ngwana go letša re mama bona mo o ka re o letša a tiwa go tala ke mokana ke tlile le kgaribana ke ya mathomo ke mokane swala le ke kgaetšijage ya molatelana ntene le ngwane wa ntshwenya ka kwa lapeng ke gopola mme magaga mpitša ka gare ga sekolo a re ngwane mane ga a swanela gore a ka tsena sekolo mo o ka re o selo motsomela sekolo se sengwe ka amogela ka tšea ngwane ka miša sekolong mara jwa le ngwane ge a boa sekolong ngwane a fihla ka mogae ke mokana wa re sahlela ke šetša ke na le ke šetša ke tšo patela molato motseng o mongwe ke fule gore ke le ka mogae ka fokwa ke bitšiwa ngwago wa go feta ge go etla Good Friday ntene ke mokana ngwana wa fihla o a bitšana ke ka ngakong ke mokana go tšwa Kgaribane o re Puti Thabiso kwa mašimong a dipolaseke ba motia e la senke ya etšela hlongo go fihlela mo e lego gore ngwane la tlile go a tlo bolela ebile o thoma go lla e le o thoma o mofašedi ge ya mofašedi ke mokana o tla ka molelapeng wa fihla wa mpitša gore sesi ba fo mpitša sesi šuna gore ba re Thabiso kwa mašimong batho ba mosahletše ba motia ntate Moremi ke tlogole ka mogae re ditsamere ke tema ge re tla mo mašimong ke ra Kgaribane ke re tla ke le botšeng ge re fihla ko ga gona se re ile go se bolela re fihla re tlo fo bona gore go diregang ka ngwaneng ntene re itse go fihla mo re file go tša e le mphakati ke mokana ba moduletše ba motia ke mokana go fihla mo e lego gore go na le bontate ba bangwe ba re aowa ga go bujalo ba emišitše ga ba sa motia ke mokana go na le a ba boditše gore mare ngwane ka re ga ga botsana a go tshwanela gore lelapeng le motieng ka ke ba motiela eng mama ba re ba mohweditše mo mašimong go ena le kgarebe tswa ka tleliniking ka moga borena ntene o rekadišitše kgarebewe ntene ge a fetša go e rekadiša e be le nako ya nenyane ya mahlaka ntene ke mokana kgarebe o ka re mmekišitše ka mo matsogong mara ge re nna re tlo mmotšiša gore yena o be a sa ilo mo reipa yena o ba a ilo mo swara poo molo batho ba ba re o a mo reipa ke mokana go tlogeng fao ke mang ba swara poo sogala le ge re mmotšiša rena kuo ke ye ke tlile nae ke yena a tshwenyago ka molapeng alright ke mokana bala ba bongwana yena a se a mo gobatša o be a swere thipa thipe e gobeitše sogana le ngwane wena a se a gobala mara batswadi ba re bona ba nyako bona ngwana ile go social worker gore a kgone ba gabotse ke hirile koloi
ke mokana ra ya nebo ngwana a hwetša social worker ya boleišana le yena ke mokana re buile ke bolela ke itšane kgwedi yona ye Auguste ke filo re ke ile kgong ke mokana ke ya founela ka bo 4 ge ke re ke ya thailetša ba re ke founela ke ngwana ke lesoganyana le ka makgweng o re magotebatšo ka kwa gae go timetše founu ba re tšere ke Thabiso ke re tšere ke Thabiso ke re mane ke ka thabeng ke kgopela gore ke tlo re ge ke fihlile ka gae ke mokana ka kgone bona gore ke dira jwang ke mokana ke fihlile ka gae ka ra bana ka re bantšhele le metsi ka hlapa ke sa re ke a hlapa mosadi le ngwana tsene go ka ga go feitše a tlile ke mokana ebile jwale o thoma le go mašata o ka re jwale nna ga ke nyako hlokomela dilo tša gago ke ya mo hlalosetša gore mago wena a ke re ke boditše ngwana gore ke ile kgong nka se fo fihla mo ke bošego ke santse gore ke tlogo ka go hlapa pele ke mokana re tlogo re rile ka moo ga gage ge re fihla ka moo ga gage founu e hwetšagetše o ka re sogana le re ga metsi mo tšotšong mosadi o hlalosa gore yena o tswile a išetša kgaetšejago tša go ja wo ka kgaetšejago a le ka gabo then yekhwe o agile mo kgausi le tšotšo a agile mo kgausi le tšotšo yena o tšo go subela ka kwa ngwane a šala tsena ka mo ngakong a tšea founu eo then ke mokana le tsama le botšiša gore na bana ba ba lego mo founung ke bagama ba mo hlalosetša gore ke ba kae a tšea founu le a iša ka fao ga bo founu ke mokana jale re fose ka founu mara founu yona e hwetšegetše mara madimabe ke gore mosadi ele gore le 500 e timetše ka molapeng go kgosa gore ke e patele ke bolela ke itšane ke santse gore ke patele Thabisong go dule mo tabeng ya setšhaba ge e be se ya go thuša ngwana e le gore o Thabiso o re yena ba sa ye go mo reipa o ba ya go mo swara poo le bona bošaedi ka ge setšhaba se thušitše ngwana mama mo go mphakathi le bona bošaedi kae ka thušo ka gore o tlo bolaya batho ene nna ga ke na maatla gore ke tle ke a ke na maatla gore ge motho a bolaile motho ba fihla ba gabo ba re moloki ke tlo kgona go mmoloka ene šošetša o tsena le ka gare ga malapa a batho o tsamatša dilo tša batho wa bona gore ba tlo mmolaya alright Thabiso batamelamo tlhomo moroka Thabiso a sa batamela ke botšiše mamma gore ge go na le modimo o mongwe mo ya ka morago ga gore ba sware maiko gone e kgengwe na le modimo o mongwe a o gabotse mamma ge Thabiso lena ge le mo lebeletše ka gae re ka itšea gore ya taba tša rena di gabotse re ka itšea gore ka nnete le lena ntho batho ba bangwe ba e bonang le a e bona lena le hlaka ka eng go yena mohlomong ka gae o topang o dirang ka molapeng wa topa wa topa le ka mogae le ka mogae wa topa o tšeang o tšea tšhalete ge a hwedi tšhalete wa e tšea gore re ka boripana re kana re a gona selo se e le gore le a se latola go tšwa bathong gore Thabiso o dirile ka a ke lato selo a latole selo a ke lato le selo nko mo adime dilo tše di-headset nke a re kwa gabotse gore eng felo mo ya le kae ntate Thabiso ala gona re gona ka serato mang na tshele ke wena Tshele o ne mengwaga mekae ntate Tshele na 20 o ne 20 o thomile go utswa one mengwaga mekae ka sa na 22 na 22 o thomile go utswa one 22 mara go ntšwa le one 20 ko wena o neng alright o thomile go utswa one 22 years mara go ntšwa le one 20 years ko wena o neng Thabiso 2004 mara ngwaga wa gopola gore o thome go topa o ne o ka ngwaga o mofeng a ka sa go pua Thabiso wa e utswetša batho a ke po bona batho ba utsa o bone mang se ka re o bone batho ba ba utswa ka mo gae ka mo re bolelela ka mo ga geno ka mo
ka moga geno ka mo go ne motho a go utswa ka mogae Ah, so o bone mang ka mogae a utswa ga bona motho. wa e utswetša mmago ge o utswa tšhelete ka mogae o iša kae Roba swepe. o bapala eng Roba mataese. o utswa tšhelete go ya go bapala mataese ba re o gahlane le lekgarebe kae wa le kitimiša o re o le swara poo setšhaba sa tla sa re bo moreipa bo moriang ngwane wa batho A ke mo msapo. o tsotsi wena ye Ah, a o tsotsi o ra re bana ba rena santse ba tšhabe go tsamaya mo tseleng ba tšhaba wena Thabiso au, ye au, bana ba rena ba swanetse ba tšhabe go tsamaya mo tseleng Thabiso ba tšhaba lena au. o ra re o le monnyane se o le 2000 wena gare ga ma 2000 a yang sekolong wena o kgetha go ba le 2000 la go tla go kitimišana le bana wena o ba swara dipoo batho ba leng ke be ba go bolae bo tloria Ke seriously. society ke bokae Ha ke tse. so yona tšhelete o e utswang o nagana gore o tlo boloka ke eng ge wena o e tšea o ya mataeseng o tšea tšhelete mmago wa o tlogetše sekolo An tlhabela tshwana. o tlogetše sekolo ka gore ba go hlabela tšhwana Thabiso o tlo bolaya ke batho o tlo bolaya ke batho o tlo bolaya ke batho dilo tšeo di riang o tlo bolaya ke batho wa go tseba go swara poo Au. ola boi ya go mo swara bampo o mo dirang motho pele o mo swara poo O ba molo. o mo pipa molomo kang Ke matso. then go fetse o mo pipa molomo Ba mo seje. wa mo setša Eh. o mo swaretšeng Sa mo tshushe. o ba thušetša kang wena A ba tshushe ka thipa. o rekile thipa goba le yona o e utswitše A fa ndo mo ngare ke sa ga so sa yo go. ke yo ba thušetšang ka yona Eh. mola ya bang wena o swere batho ba ba kae poo A se ka bote. ka mogageno o utswitše ga kae A khanju go. so taba ya gore wena wa utswa Thabiso e go swara jwa A ntse ga botse. wa o sa e tlogele A ga se to wa ya go. o goga eng Wa kwa. go baneng o goga kwa e Thabiso A fe go. wa ko re le wena Thabiso gore o fo e goga gore ga ena mogola a kere Na. mogola ntse keng Go fe go ga e to bela maswafu. wa bona gore ya go gobatša Eh. maphodisa o a tseba E ke a se. ka toronkong wa go tseba Au kwa. a go tsebe Eh. mara o itsewa ko ka toronko E tla ke mo TV. ba re go a tsefa ka toronkong Au kwa. a o tsebe gore ge motho a swara poo ba a mo swara E ba maswafu mo wa motsi ya tongo. jwa ke tšeo di nyakang gore di go diragale le wena Na. go ka pala gore o tlogele kwae A go pa. go ka pala gore o tlogele go swara poo A go pa. ke nyaka gore pele o tlogela go swara poong ke nyako bitša maphodisa one jwale ke nyaka go a bitša gone jwale ke nyako a bitša ka gore gone jwale nna re palela ko go sepela tseleng wena o swerento o ka reng ke saga o re thušetša ka yona mo tseleng go ka re ntšhetša ntola ka ntšha sethunya ka go bolaya goba ka go golofatša o tlo nyaka go hlokomela ke mang Ntlo ko ke mama. o tla iša mmago Thabiso o tlo bola mmago ka pelo ene o dira ka bomo Thabiso a wa loya ke motho lo tšeo di dirang o dira ka bomo o ne nako ya go bapala Thabiso thaka tša gago di sekolong ge ile gore o phela ka tšhwana gore a re o molwetse a gone molwetse wa ka bantsotsi
a gone molwetsi o e leng gore a ka ba molwetsi wa gore a sepela swara bana pone o ra re wena mo bophelong ba gago batho ba kgetha di-career tša go ba di-pilot wena o kgetha career gore o tlo sware disaga ka potleng la tseba gore Thabiso le tlo tsenela bakgekolo lena batho ba o phelang le bona a ba go botse selo Thabiso a ba go fe maele Thabiso a ba go eletše o no nnoše dilo tše o ka se di dire tšene o sa le monnyane kudu go tsena ka gare ga bophelo boo banna ba retire wena wa tsena ene o tsena ka mo o le molwetši lo tšeo di riang santse o di tlogele Thabiso ka mokana ga tsona o santse o di tlogele a gone motho a nyakang go utswetša ge nka tsoga ke utswetša ta tša gago tlo thaba so o ra re ge mmago wena o mo utswetša tšhelete santse ena a thaba o itia mmago o montšhetša thipa mmago wa go tia mama o go ntšhetša thipa monno o le rakadiša ka thipa Thabiso ge ba o fetša go gola tšhelete a sasa wa inyaka wena ye mama go šoro mo rakadišitše ka thipa ke Thabiso o nyaka go thušwa ka o nyaka gore ba go thuše ba go thuše go dirang bafosa a swana bana ba batla mokgwa phelang o reng o swana le bana ba batla mokgwa ba phelang o swane le bana ba bang ga botse ka mokgwa ba phelang a kere o tlogele dilo tšeo di dirago a kere ke bele ka moso o be le bokamoso ee o ka palela one go ditirela bokamoso a ba pa jwale go ba neng gantego go riega bewa mafosa o a nwa mona Thabiso jwale a ba ke e le gore go o šala o ya go swara batho poo Thabiso wa gola e ba o nyaka eng e o sa e kry-eng ka mogae o nyaka eng e leng gore ka mogae ka Thabiso mogae a ba go fe yona a o e kry-e tšhelete ya gago ya sasa o ba tšeela yona ye mmago e bjang wa e utswa le yona ka ntle o busy o swara batho dipoo o nyakang ga botse ke eng se o se tlhokang Thabiso a go no ndakela gare ga ona o go no ndakela gare ba gana go rekela gare ya re ka dieta o kgone go roka ke bokae gare a la ke se bukae nna le ta go roka yona ke bokae a bena ke tsi o a reša mama o kgone go roka o itšeela kgopela gare la gana go mo rekela yona bona kana go mo rekela ke gore ke mo rekela gare ge re fetša go mo rekela gare o re ka dieta jele ke mokana ba mo ropa batho bala ba rokela ga kore o rokela batho ba bagolo ke mokana ba mo ropa ga re yona e fo sepela mara tšhalete ga e tle ka lapeng ke be ke sena problem ge yena ka re ke matla gage mara jwalo a ke re o santse gore ga re e tle itereke jwale yena nna ke mo rekela gare o a roka ga a tsebe tšhalete a kere o mokwameng ngwaga ga gore o e dira jwalo ke mokana a kere o santse gore tšhalete e tle ka lapeng ke mokana a e tliše ka lapeng gore go ka lapeng gore re kgone o ya re mo rekela gare gape jwale nna ke tlo kgona gore ke fophela ke reka gare yena ba ile mo ropa a tsebe le tšhalete yena ka boyena a kere mamma ge o lemogile bothata ba go etša bong ke nagana ke re go ka ba bohlokwa gore Thabiso a berekele ka mogae ga a etla morota a tlišitše dieta gore tla gore rokele dieta šidi botšang motho ya di rokang gore eta tše ke 20 ranta a pateleng mo go lena le kgoneng go reka gare Thabiso a berekeleng ka mogae e ka ba phošo mona Thabiso ga se phošo ntate morota problema gago ke gore o foditše eta tše a di sepediša problem ke eo ke thome ke fo bekesela ke bekesela mare jwale problem ke gore ge a fetša o di roka ke mmoditše molao wa gore ga o fetša go roka dieta wa di tlogela mongwe wa tsona a tla ditše ka mogae ba fo mo fa di-5 ranta o ra re seeta ka moka wa bona gore ba mo ropa
ga re yona ya sepela jwale nna ke šetša ke foreka gare ke fetse ke kgetha gore makamara gona a jule o a reša ke gane go mo rekela mmago Thabiso ma Thabiso go leng ga gage o godile jwang Thabiso go goleng ga gage moroka o be a sena problem a o ko kere ba mpiditše ka sekolong ke mokana ba ntlhalosetša gore ke slow learner ke mokana ka miša sekolong special school ka Polokwane ya go kgomo sa ratanang o tsene sekolo fao ke mokana tlhagarage e thoma go riega ge ena a thoma gore ge a fihla mogae a re tsogela maatla a di a dutse ka moka go fihlela ebile ke motšea ke miša ka sepetlele ba mo fa treatment and jwa treatment le ba mo fa go yona e ntia ka gore ba mo hlaba tshwane and tshwanele ba hlalositše doctor gore ga nka be le dipilisi fela re tlo mo fa tša 3 months ke mokana ge ya boa gae o mo tšeela jwale ke tshwane ke mo bona go a fetša a dutse mo gae ka re ke mo rometse transfer gore ba mo fe treatment eo a kgone go boela sekolong jwale ka kwa ile go ka ntshe le gona ka January o ile ka February o ile ge a bua ge a fihla mo gae o thoma ge a šetša sa hlwaina treatment ke mokana o thoma go fobolela nnoši ke mokana le jutsi tša gage a di dira go fotso ga foya le motso wa entsha ka moka papa go Thabiso kae o robetše a o ko kere ntata o bona o robetše ka 2010 fo ba le bona ka lapeng mma go rena ke tlo go thušetša Thabiso no ke tlo go thušetša Thabiso fela ke thuša motho a nyakang thušo Thabiso a ke thuše ditsotsi nna ne wankwa a ke thuše motho a go tsamaya a go batša batho a ke thuše motho montsho wa go tsamaya a kwiša motho montsho bohloko a ke thuše motho montsho wa go tsamaya a ntšhetša batho ba bantsho dithipa mola rena batho ba bantsho re kry-a tšhelete ga boima o swantse o rate magageno tlogelang go tlaiša batho ba gabolena batho ba baso tlogelang go bapalliša go tsamaya ditseleng tlogelang gore ge batho ba gaeletšwe ba tšhabe go sepela tseleng ba gapeletše go robala dikeratšheng ba tšhaba lena Thabiso taba ya lena e santše e fele le phediša batho boima Thabiso gomjalo o baketše ngwana o mongwe tlhoma ka lebaka la gore wena o lalle ngwana o mo latelele ka gare ga sethoga go kosa gore go tle go tsene di-psychology di leke go bea monagano wa ngwana o la gabotse mola e le gore le wena o molwetše o ka se ye go utswa ka raone gareng ke dilo tše dintšhi tše o ka di dirang gore Thabiso o kry-e gare ka motho a tliša seeta go wena ke re o ka no mmotsa gore okay seeta se se tlile ke kgopela deposit ya gore ke o reka gare before nka re o ka eta sa gago o ka se re wena go hloka gare wa go kosa re wena o tsamaye o ye go utswa go ba o swara motho pogo gobane o nyaka tšhelete ya gare a go berekiwe so Thabiso re ka go support-a mmerekong wa gago wa go roka dieta but ge e le gore wena o tlo re go hloka tšhelete go kosa re o ye go kwiša bana ba bang bohloko a se yona mmago Thabiso ke mmago o swantse o mohlompe o Thabiso mama a senkela mo Black Sema gabotse a senkela mo Black Sema gabotse le mmontšitše gore la motšhaba ngwana a ka se go ketemiše ka gagago ka thipa la re wi ngwana šuena ngwana o riang bitša boramogolo mo sebatle ba kgale Thabiso gape mo a go sele o no bona gore mo o no swara mmoši wa tsentšha ka kamoreng ge e tswa motlhogo e tlatšo e bereka ke tlo motšee ya nna re mothuši mara ga a boa ka gae o swanetše Thabiso a tsebe gore mama o mmage a tlo bolela le wena ka mokgwa a nyakang a tlo ntšha dithipa a tla le ketemiše ka mo gae o re segiša ka batho Thabiso o re bolediša ka batho Thabiso ke mo o nyaka ke go thuša kang o nyaka go tlogela go utswa o tlo tlogela go utswa gore ko go thuša gore o tlogele go utswa santse o tlogele ditaese ke ya mathomo santse o tlogele ditaese o tlo kgona
ya bobedi eo e nyakang thuso ke eng? ke ga go tshwane bana ba batho o nyako swana le bana ba bang jwang so ba phela gabotse a bona Thabiso mo bophelong ge o se ne selo amogela a se phoso gore ka ga makhi ge ba ija ka nama ka geno le ija ka morogo o ra o phele ba nkwa kere ke tlo go thusa o hloka motho wa go rabolele le wena o hloka go kry-a thuso wena ka bo wena phelo ba gago a se bona buti a se bona ene re leboga go o tlile mo o tlo swara Thabiso o tlo ya tronkong o tlo ya o setse ga nnyane so wa bona mmago magato a tsereng le kgona go tlisitse mo la bobedi vene e tlo tsena ka mola gae go tlo fela mo go yena gore wena o ngwana gage o tlo ya tronkong Thabiso ene ba tlo go papatla ka kwa ba tlo go bapadisha a ba nyake motho e leng gore o tlo tla ka tronkong ka gore ba re o tshwenya mmage di gona thaka tša gago ka kwa di tlo go bea tseleng go feta rula because nto o e dirang ke lenyatso ke letelelo ke go se tlhomphe ene ga o nyako gore ko go thuse o santse o tlogele tšhomi tše o phelang le tšona wa nkwa kere o tsena kereke o sa le o ya kerekeng le la mafelelo ka ya Sontaga o mmoditše modimo re o nyako di tlogela lotse ke mo ise goba o no kgatla ke ge o apere paki o ya kerekeng ke tla go thuša mmagorena ke tla go thušetša Thabiso ke tla go thušetša Thabiso Thabiso a tlogele dilo tša di dirang ke nnete ya ke kwa bohloko ge motho o montsho a swara motho o montsho poo motho o montsho a hlaba motho o montsho ka thipa ba thuntšha batho ba bantsho ba gobatša batho ba bantsho re le batho ba bantsho o ka seko ba re lekgowa le tšwa go swara lekgowa le lengwe poo o ka seko ba re lekgowa le tšwa go hlaba lekgowa le lengwe ka thipa o ka seko ba re lekgowa le be le ntšhitše sethunya le tsene le re le šotlela ka lapeng la lekgowa le lengwe le ya go utswetša lekgowa le lengwe batho ba bantsho re rataneng a re phedišaneng a re tšeaneng jwale ka bana ba motho gobane mmala wa rena ke wa bana ba motho a re sekeng ra phela ka ditlaišego e sa le ngwana kudu Thabiso gore a ka ba seemong se a leng ka gare ga sona godimo ga dilo tše ka moka mama di dirileng kgalemo ye lena le ileng la e dira goba la itšea le lebaka gae le ile la diraeng a o kere ka mokgwa ile gore o hlakiša ka gona ge re founela maphodisa ke gabotse go ya le ka kgopolo ka nna ke gore maphodisa ba tle ba motšeng jwale ka ngwana gore ba mogala ba gana ba re ba ka se kgone motšea ka ge e le gore ke motho wa mohuto yona nako a fetša go tšea founu a fetša go tsena ka mo motseng wa batho a go tšea founu go tlile bana ba ke borangwane ba ka le boputi ba ka le momanomiaga ke bona ba lekile go mogala jwale problem ke gore ba tšhaba gore ke lona le la gore ka gore ke motho wa mohuto ntene ga ba ka napa ba tšea matsogo ka kudu ba go na le santongwe ba ile ge ba fetša hlomela se seng mola ya e ntšha modumo mo hlokomela modumo mo a ke tseo ke ke fetile ka mo ya a ke rialo na e ka ba go kgatlhwa ke mananeo a gaso ya Sekhukhune FM go ka manane wa Sekhukhune Community Radio mbolela le rena na o dumela gore Sekhukhune Community Radio e latela melawana yeo e beilego ya dikgaso o ka re tsebiša ka go ngwala pele ga matšatši a masomesela go re tsebiša ka ngwalego ya gago re ngwalele mo diadreseng tse di latelago Sekhukhune Community Radio PO Box 675 stand number 189 Hlatlana Center Vergelegen B Genfest 1085 go ba go email go programs@skfm.co.za go ba nomoro ya mogala
mogala 013-265-8916 le nomoro ya fax ya 013-265-8916. a sometela metsotso go itšela go erikela ke a bolesome re ka tšwela pele moroka Thabiso ke tlo go thuša ngwana gaešwa ke ya dilo tše nna ke leboga ge wena ore o nyako di tlogela ge wena ore o nyako di tlogela ke tla go thuša sese nko fe sese gannyane mona le kae sese re gona ikuke gannyane taba ya Thabiso o le phediša jwang ka kua gae ka kwa lapeng re a hlaka a re sa phela gabotse ka baka la ga Thabiso. Thabiso wa re hlakiša ka kwa lapeng re tšhaba le go robala le ena ka ngakong ka o tea ka baka la gore o re tsogela maatla ka kwa a bolelwe ene ka mokgwa le gore go rata yena ka kwa lapeng la gešwa go sa le bose. Sometimes bile hwetše ke nagana gore ka mokgwa le gore modimo mo tlile ka gona modimo nka ba fulo motla gore a jule godimo ga o le chair a palele ko go ria a palele ko go te tlhapiša le go sepela re be re tlo mo tlhapiša ra mo fatša go ja wa re hlakiša ngwane ka kwa lapeng re setša re tshega ke batho mo strateng ngwana bolena wa utswa ga a thoma tswile pelo ga go ya suswala ka baka la gore wa tsa gore molato o tlo tsena ya re phela ga bohloko ka kwa lapeng ke be re kgopela thušo gore nka re o ka re thuša ntate Moremi ka Thabiso le ka kwa gae maka wa hlaka o swere ke hlogo ke sale ke fobelegwa nna ke hwetša motswadi ya ka swere ke hlogo nako tše dingwe bile ke fela ke re modimo nka ba fo motšea ke mokana re tlo fo tshwana le bana ba ile gore a bana batswadi ka baka la gore go bona motswadi a ba jwa bošego le mosegare go a baba ya modimo a se ka motšea modimo a re thuše re fodiše mama modimo a re thuše re ye gore ka gae go loke re bone gore re ka bereka jwang bophelo bo ba ka gae bo boima bo a go imela sese a ke sa rata ke sa le monnyane ke be ke duma gore nka re le nna nka tshwana le thaka jaaka mara lapa le la kwa gae le a nkimela a gore le gone ke se a gore ka mo ke Thabiso sometimes ke hwetše ke be ke fo duma gore nka re nka fonwa sa go nwa ka khutša ke na le ngwana le bana ba gešo ke nagana gore ba sa ntlhoka mara a ke sa kgona ke gale ntate Moremi ke sale ke fobelegwa mma ka ba jwa swere ke hlogo o njwala ke sa kgona taba ya hlogo ya gago mama ke tlo bona gore ke go thuša jwang ke tlo bona gore nka go direla eng ke tlo bona gore nka go fa eng a re seken ra kgopela modimo gore a le tšee a re seken ra kgopela a re se ka kgopelang lehu ga le kgopelwe ke tlo go thuša mama le ka lapeng la gago ke tlatla ke tle ko go thuše le nkemele ka mola ke atla kere ya ke sa tsebe gore morota a re no tšea batheeletši ba babedi ba bararo ba fe family ye maele le ne family tše kae malefa ke 5 alright a gona molato nkemeleng ka mola mama ke tla bona gore ke le thuša jwang a re tsentšhe family ya bobedi morota ke tla bona gore ke bereka jwang ka bona re ba thuše wa tseba morota bana ba a ne dillo a tsebiše ba leloko tlogela gore o ye go emela bana ba batho ba sware poo tšhelete o e hlokang ka geno o swana le bona ka ga bo bona gae gona jwale ge wena o tla iša bana ba bangwe o ba swara poo go ka kry-a ba swana le wena ga geno tšhelete o e nyakang e se gona e tla ba mathata ka nnete re ne ba lli ba bobedi šiba le kae batswadi baka le batamelang le kopelana le kgole go tlo bolela mang alright le kae mama re gona ntate Moremi re gona le ka dumediša batheeletši ka moka ba Sekhukhune FM ga mmogo le ntate Morota
ke a le dumediša ka moka ntate morota le prof moremi le bathuši ka ena ka mo le batheeledi ka moka ba Sekhukhune SK wa bolela mo ke Leshilo Helen Selwana go tswa ka Phokwane Thobela. ke molli o ke tswang ka Phokwane ke bona ke ithwale ke tle mo studio re na le bophelo jo boemeng ka kua gare ga lapa ga go sepele ke dula ka gare ga lapa la mme le bana ba 4 ga go šuthe selo ga go berekiwe re kene sekolo gore re kene ba bangwenyana re ka bereka e fela ga go ne le mmereko re no dula ka moka re lebellane gona jela re na le moshimane o e leng gore gona bjale o hlakane hlogo ka mo gae o goga lebake ke bothata jo re nang le jona ene bolwetse jo ya go hlakana hlogo kua morago ngwana wa sese ba dula le rena a hlakana hlogo ena ka madimabe a ba re tlogela jwale ke bothata jo re nang le jona re a sepela re nyaka thušo ka montle re sepetse re nyaka thušo ya gore re ka thuša ga jwang ga re thušege ka gore mo re fihlang gona ngwana wa tšhaba ga dule o no dulangile gore a moeletša wa tšhaba re sepetse re nyaka thušo ya ka lapeng gore a re ka tle ra imologa jwang seemo se re leng go sona mo re fihlang gona ba re tshepiša go ka re thuša ba re thušanyana ge ba swantse gore ba tle ka gae ba tle ba re thuše ba fetša ba aowa re tla le neela šire tla tšeme le šoma mo lapeng re sepetse re seme re kopana le dilo tša go swana le tšeo challenge engwe gape re kopane le yona ke gore o mongwe ena o le a fihla a tla re thuša a tla ka mo gae a bereka ge ngwana wa setšhaba batswa ge a šeno fetse o bereka ke ge a boa a tlo re gape nna ba tlile mo nna ba tle ba mpotša gore why wena o ka re jwa go thuša batho ba le ka mola lapeng lela ke se le ra go tse re hlokile go re sa tsebe gore re ka reng gore kgante go se thuša ga rena bothata bonape bo le kae ga go šetse go le ka ona mokgobo go bile le morongwa wa ba romelwang gore ba tle ba re thuše ka thapelo ka kua gae gore mathata a fokotšege ba tlile batho ba le ba modimo ga ba kena ba thoma ka thapelo ba re gape poleke e re rapelang mo go yona mo tenteng go gašitšwe thapelo ela e ganne mo e leng gore ba feditše e le gore ba thuša batho ba beng ba tlo re thuša mo thapelong ke bona ba thušiwang ba porofetiwang ba fiwa ditaelo rena re le balapa senkerekere ya selo ba tšea family ba e beya mo kgauswi ba re nyaka re batho ba close family ya ka mo lapeng e tletle re botse bothata jwa lapa le re tle re kgone go rarolola bothata jo family e ganne go ntšha se memanyaka gore ba sekwe ke mola re sa tsebeng gore re ya pele go ba re morago ga go berekwe kore dikolo di no kenelwa mahala ke bothata ka gare go lapa mokgekolo o swere bothata ene o godile ka mo gae ka mo re lela ke le rebiši ka mo gae ka mo ga re tsoga mo stupong gore hwetša o ka re go be go jelwa dinonyana o ka re di be di jela o ka re ke dilo tše dintše a ke tsore ka hlalosa o ka re a re ibetše mantle a magotlo mara a se magotlo kore ke a manyenyana ga go bonagale gabotse ke bothata jo ke neng le jona ba tla tlhalosa magorena le biditše ba kereka gore go tle go ntšhiwa bothata ka gae ebile ba kereke ba no romelwa lentswe le ba šupile gore ba tle ka gae ba bona boseemo sa lapa lela gore se seme bjang okay a ke kwešiše mo motswadi wa ka lapa le la gago ke lapa la gago le mokgalabo wa gago ke lapa la gabo mokgalabo wa gago ke lapa la genu ke lapa la mang o no tšwa wa tenyakela lona lapa le ke la mang ke lapa la mmemela ga nna ke mokgekolo ke ngwana ka mo lapeng leo o ke lapa la mmao ke lapa la mme ke sa dula ka lapeng la mme wa ka okay wa bona bana ba geno ba kae ke na le sesi yena o nyetswe ke mengwaga ke nna ke le ngwana ka mo lapeng ka mogare ga lapa la geno le be le go le ba babedi re ba babedi le magare ba mabedi sese o nyetswe ga gagwe okay lapa le la koko le ba bogadi ba gage o ba nyetswe koko o nyetswe koko le ba bogadi ba gage ba kwana ga botse koko le ba bogadi ba gage ga go kwano e botse mara re a sepelelana ga re dulane bogole re a sepelelana okay wa tseba wa e ke go botšiša lapa le gore le loke le nyaka beng ba fane ye le bitšang ka yona lapa le gogiša makgekolo mma go boima
no le swere wena ka boima boima bo bošetse bo le godimo ga bana ba gago ke sešupo sa go bontšha gore ka mogare ga lapa le le dutseng go bothata mo e leng gore batho ba ile batla ba kereke ba leka ka mokgwa ba ka kgonang ba boditse ke moya mara fela ba palela ko go tswela pele ka lebaka la gore ge ba santse ba le thushe beng ba fane e ba be ba le kae beng ba fane be ba le gona ka moka le di ka moka be ba le gona mara ba re bleke ela ba profeta ba re bleke ela e gashitswe moya ga o bereke ba thushiwa batho fela beng ba tlile ga jedi o boletse tabeng wa re ba tlile ba gopela gore beng ba lapa ba tsene ka gare mohlomong ba bolele bothata ba lapa le a ke tsebe ge nka re le wena wo mongwe wa beng ba lapa le yo e le gore mohlomong ka boile wa telela go padile eng go tswa go wena mohlomong gore o bolele gore go diregang nna re bere le gona mara ba kgethile gore re nyaka dikgadi tša lapa le di re fe bothata jo bo leng ka mogare di re fe polelo re kgone go bereka re be re na le bona ka moka le bakgalaju ba kgoro ba beng ba le gona ba beditšwe o ra gore moya o ganne o bolela le lena o le ga bolena moya o ganne go fedile re paletswe o thušitše batho ba bangwe ka ntle le nyaka meropa ka bolena le nyaka phekolo ya meropa ka molagare ga lapa la bolena ge go kgonega re e lokile ra nyaka a ko go tlhalosetse ya morota ya ge re bolela ka phekolo ya meropa re bolela ka ge le re moremi yemiša mmereko wa gago wa go phekola batho ba gago ba letšatši o tšee mathwasana gago o tle o binega ga borena o tle o nyake go tseba gore ka moga borena bothata ke eng phekolo ya meropa ke e bereka so a se ya ge re phekola motho mo tee ke ya ge re phekola family ke ya ge re phekola serentšha seporofeto se se swanetšeng go kwa ke batho ba go feta 10 ka nako 1 phekolo ya meropa nnete ya tura e ka sebe mahala why swanetše go tle base swanetše go tle babereki swanetše ke emiše mmereko wa ka wa letšatši swanetše ke tle ke be le lena mosagare ka moka phekolo ya meropa ke ya go utulla diphiri le makunutu le bosenyi le tlhakatlhakano le matshwenyego a bang gona ka gare ga kgoro ya gabolena ge re sala re bitša phekolo ya meropa gore re sepetse dingaka re lapile re sepetse baruti re lapile re sepetse baporofeta re lapile ene re ya boa re ya ka go nyaka go tseba rena lapa le re bitswang ka lona ka phekolo ya meropa ke lapa la mohuta mang ka o bona baruti ba re batlile go padile go nyakega meropa ye e leng gore go tlo re ge go binwa re tsoše bakhuba ba leng ka molagare ga lapa ba tle ba re botse gore go senyegile kae ka mogare ga lapa le la mokgekolo mo e leng gore motho e leng gore o lešetse morago o kgona go ba le maatla go tswalela seporofeto ka ga bolena why santše batho ba access goba ba be le maatla a go tswalela seporofeto ka ga bolena seo ke sešupo sa go bontšha gore lebethana le lebaka gae o ka se tswalele moya ge o šala ba re o tswaletše moya gore re o tswaletše badimo ba ka mo gore ba palele ko go bolela le rena ge re ya ka thokong ya sekereke re tlo re le tswaletše mangeloi modimo a ka se tetheogele ka boyena go tla bolela mangeloi gore bana ba ba ka ba tshwenya ke sele lapa le la mamago le boima le boima thata papago e be e le ngwana wa bokae mo go bana ba masogana ka gare ga lapa la gabo papa ke ngwana wa mathomo papago ke ngwana mathomo lapa le papago a leng ka gare ga lona o le agile kgole le lapa la gabo papa ke ngwana wa mathomo o nnoga ka mo jarateng yabo ya tshwantseng gore a tswe a goroge yena ba mo fa ba re ka mo jarateng ba re o waga ka mo mara laspone ba tle ba mo ntšha ke lerope gona le ka mo nkeneng go le laspone o papa ena ba mo mme ba re ile o ba se tša hlokofetse papa
a bona taba tša ka mola ga geno ke mo ke reng go nyakega phekolo ya meropa gobane dilo tše di nyaka sedimo gobane le kwatišitše badimo. That's why badimo ba bolena ba sa bolele gobane se swanetšeng go lokiša mola ke bothata bo bogolo ba badimo ba mabapi le tabeng ya lapa la ga bo papago. Malapa ga a swara leso a le ka gare ga jarata e tee go sene bophelo go re šupetša gore bothata bo thomile ka gona ka molapeng la ga botate. Ge o gopola ga botse o gopola lapa la mmago le begiwa. nna lapa la mme ka mokgwa go leng ka gona ge tate a hlokofala o ka re ba putše sefero ja sa jarata ba montšha ka mo a etswa ka mogamage ba re a re montšheng ka sefero a re tle ba gemo go ne le ngwako ka mo jarateng o ka re ona ngwako ya be le gore mme o tswelela pele le gona go aga moo. Lapa la mmago gore le loke go swanetše gore le begiwe. Badimo a ba tsene ka sefero ba tsena ka gate ba kgalabe ba aga ba tshediša mmotwana onkwa be ba aga ba tshediša mmotwana fela ba ne tsela ya go tseba ya setšo ya go bega malapa ba kgono ba ka gare ga kgoro e teng mara go na le tshepedišo ye e bang gona re ka sebe bana ba mokgalabe ra ba 10 ra ba le lefata le le teng re ka sebe lefata le le teng ka gare ga kgoro e teng ge ba šala ba re ngwana lesogana ga e tšwa o mogolo santse re mo fe lefata go le gore ge e le gore go ne bana ba ba 4 ba e leng gore santse ba kry-e mafata ba swanetše ba kry-e mafata a bona ene lefata le bohlokwa gobane ke eng ke mohlare o mofe wo o berekišwang ga bolena. Bangwe ba berekiša moduba, bangwe ba berekiša mogonono, bangwe ba berekiša shi mafata re a bea mo mašakeng a dikgomo a mohlare ya go tia. Lefata le ya ka mohlare gore ba geno ba berekiša mohlare o mofe go dia lefata. So gore gore ka mogo o bolela lapa la mmago a le gona ka gore a ke re lapa la ga bo papa go le thutile go šetše marope go šetše marope ka mo ke mme mo a tšwetšeng pele ka lona ka moga koko go thuthilwe ka mo go santse go bela spone go šetše ka moga o mogolo le selela bjaoa jwale okay lapa le la koko le thuthile ke mang rangwane o tswile ka mo o ile steneng o tlogetšela mokgekolo o ile steneng a ka se tšwe fela rangwane go ne nto e mo tshumileng gore a tšwe ka mola lena le kotsing gobane ke bolela gantši morota wa bona dinaga di tletše ka marope ene marope a kotsi ka lebaka la gore ge motho morota a be a ne dithokolosi o di šia ka gare ga marope borangwane lapa le ba le bone gore le boima ba le bona ba bona gore lapa le le boima a le loke lapa le ka lebaka lang ba phela le dilo ka molagare ga lapa le la ba phelang ka go lona ene dilo tše di a ba diba lebelela mme ko mokae gape mme nke ba nyetšwa le ga gage bana ba gage šiba bana bešo go diagalang ka lene batamela mmono aga ke nnete ya gone dilo tse di lokang ka gare ga lapa la borena no ba batho no phela maphelo a mang ga re swane le batho ga botseng ka e bea ka mogo le fapana le batho ka eng ngwana ka gone o se lokelwe so se bereke le o ne o hlakahlakana ga o ne tswelo pele ga ga telelegile kudu nang ka ditlhalosa go thoma ka dilo tša ke hlakahlakane kudu thoma sekolo ke dirile matric 2013 so kona o ntlhakišang gone jwale gore go tloga 2013 o fihla le gona jwale o dirang a o phase o diregang a ko phase but go timetše puku pele puku e ge e fetša go timetše kore bona le lehu ka mo next stop
e ba ntse ba le busy ba lokiša ditaba tša poloko e be le ka nako ya di-exam ke bala rile ke tsoga ka kgwetša puku e se gona so go tloga mo awa ga fela go le jalo ya ba gona ke tlakiša ke ona matrico ke a kgona go ngwala mo mathomong a ke re be ko ngwala o nne mapleke tedi maraka a di theoge lebile a di oketsege so go njwale le gona ke tšwela pele ka ona go no swana mafelong dile gone jwale di fetša di timela di-results jwale and kua pele kua be ke le motho e leng gore ke kgona go kry-a le bo di-award dilo di le gabotse ke performa gabotse mara go njwale a go sheshere kane mo e leng gore di-results di no timela but ke ngwadile batho ba bangwe ba di-kreye nna ke seke ka di-kreye Shidio Mroka wa bona Moruta a ke nyako ba botša maaka lapa le ke tlo ya ke tlo le bereka a ke ne bothata ba gore ke ba berekele ka ga ba tlile mo radiong ke na le bothata ba gore batho ba ba swanetse ba tle ba tsebe gore ke eng ntho e dirang gore ka mogare ga malapa ba seke ba robala ke na le problem ya gore ena ra ngwane o thutišitše keng ke na le bothata ba gore makhuši a gona bana dilo tša bona di tswaletšwe mme ga ne bophelo go na le ntho ngwe ba fela ba e bitša gore ke generational curse ye e leng gore ba bereka mohuo motee ka mogae go tla go tswalela dilo ka mokana ga tsona gore ka moka re sepele tseleng ye thata so lapa le la gabo lena le ne le bothata ene ka molapeng la mokgekolo be go sene ditaola ba sene ditaola so ge re ngwane a thotha lapa le ke le ile la tla la thotha badimo ka molagare ga lapa ba ba iša kua go rangwane rangwane a thotha a wona a senke go ba no bona ga laiša ka traka a ya ka lapeng la gago a senke go ba modiro a senke go ba o no laiša a ka no be le gore mohlomonyana a begile a nannoša sanka a dirata ba gore go kopanwe go begwe gore ena wa thotha and then go ntšwele ge sesia ka re santša e go dira modiro ga gabo gabo papagelo o direla kae modiro ga ba ne modiro be re tlo o direla gona ka mola ga gešo ka gore ke nna o ga ke kgone go ka tšwa stand ditene di gona mara ga ke kgone go ka di dira ka ge mebereko e tswaletšwe mama le ka setšhabe mo le dutšeng gona goba le thothe le re lo nyakana le ditene e le ge le re le tšhaba nto e leng ka mogae be ke stene e be se taba gore ke swantse go ke nna gabotse be se gore ke re ke tšhaba se se leng ka gae e no ba taba gore ke le mosadi ka gae nka seke ka šala le lapa la mme ke ka mokgwa e leng gore re bona go tla bo makoti ba banyala nna nka se šale ka gae o ria gabotse o ka se šale ka gae mara lokišetša makoti o a tlang gore ga e tla kry-e dilo tšela di tswile ka mono re duma so selo sa go tshwana le se nke ye mo nna bothata ba ka ke gore like mo le motseng ke bona ba re hloile lebaka la rena la go hloiwa kore re na le mogakolo ka molagae ko kwa ka ke mogakolo leng gore o šetse mola raonteng ke motho mogolo ko fala a seng ke ra hlole re sa le bohlale a re sa le bohlale ka mokgobereleng ka gona a re kore like re tla etsa ke tsebore go iragetse eng like ntho nngwe le nngwe ke dirang nna as fanna ke bona gore ntho nngwe le nngwe ke tshwarang ka re ya pšhatlega like a go hlakane selo and then on jwale ka gae re na le ngwana ge šwa nnatelang o a fokola mo tlhaloganyong remember le abutwa ka hlokofeto le gore sala a fokola tlhaloganyong ngwana le wa ko gae re dula le ena ka mo gae wa re roga man wa rogana wa lwa kore o dira dilo tse dintse snacks mo leng gore like le gore re sepelele ka montle re setse re a tšhaba because o wanega like ntho nngwe le nngwe wa entšha mo matlhong a batho like ka rena ore o botsa batho ntho nngwe le nngwe ka rena e le gore o ba botsa eng ka ditaba tša go se ratege tše lerata le tše e leng gore maybe o di botsa batho a le dinyake so like go tshwana le gore gona jwale nna ke rile e ke fetse go tswa go matriki ke be ke bereka ke rile go bereka nna ka kiša sekolo mara gona jwale mo bathong e thanne gore yena a re mohlokomele ene yena o re šito sekolo le mamaka o bolela gore yena ke yena patetseng di-fees tsa mama sekolo and then gape ge a bona batho le mmesere le ka gae re dutse
maybe a bona gore go na le group of people mo next door or somewhere o tlo re ga na tla le botse dilo tse le di le palang like thaka tsa lena di na le bana nyalwang kore yo like o re bitsa di prostitute kore a re tsebe gore re direng ene go tlhabisa ditlhong like le bo maki a re kwane ga botse jalo kgwetse o ka re ba kgatlhega so ga jedi mpotse ngwana bolena o thomile o latlhegelelwa ke kelello a na le nako e kae ngwana ka gae e ke gopola ga botse kelello ya gage mo ke boneng gore e latlhegile fully nna e be le 2022 ka May mara le bogale ge ke check o kare go tsere nako a ntse a le disturb mara re sa bone because le gale be le motho le gore o rata go no dira dilo tse dingwe so o rata go bonwa man kore go ne le mo e leng gore kore o tsemile ba le ditori tsela tsa gore somehow o ile a iteiwa ba ile ka shopong ba roga business owner a ke tsebe gore ba mo rogelang ba mmotsa gore a ne se le gore ya galang a iteiwa ya batla ba roboga ga ya go betse a re ga fitla ga a se bolela go mola goya before a tlo lwala right now o ile a iteiwa gape mo tseleng ga fetso iteiwa mo tseleng ka mmogo rena re be re bonang because ge re mo kry-a re kry-ile le gore o gogile ka mo morago so mo sekontring o ba go beetse like menwane le no menwane gage e skentse like leitlho le lenyane so ka mmogo re bone o ka re motho a beng o moiteile ga a fetsa go moitea a fainta or o faintile gore o iraetseng a ke tsebe ba mo tseya ba mo latlha ka kwa morago ande bona ba tepoditse ba re ba mo latlhetse ka gare ga go ne le letamanyana ka morago ga dishopo tse ding ka mola ba tepoditse ba re ba mo latlhetse ka mogare ga letamogane ba mo latlhetse spacing and then a re mola ba mo latlhetse ka mola mme ba faintile pula yana ge pula e fetsa gona ya ba gore ge pula la imonela wa tsoga ka kwa morago a tswa ka kwa morago a tsamaya ntse a tronkega gona ka mokgwa tronkega ga tla ka mo pele a tlhakana le ntate o mongwe a ba delivang dijo tsa feeding scheme e le ka masa ntate o la napile a bitsa maphodisa ba mo tsaya ba mo isa sepetlele ga a fitlha sepetlele o bile kwa sepetlele tekanyo ya kgwedi ya dibeke tse 3 to 4 re monyaka re sa mmone mara ntse re ya sepetlele re mo checka re sa mmone ra be ra feletsa le gore re mo checka mmushareng re mo repotile le kwa maphodiseng finally o tlile a tlo kry-a ke tšhomi gage tsatsi le leng tšhomi gage le ena a re mo tseba ka letsogo then ya ba gore go tloelela gona mo ngwana gae o tlo fola ko sepetlele a se fetse o fola sepetlele a sena le balance ya lesaete le le one kore le ga ya melela so ba nowa so ene a bolela dilo tsa go se hlakane so ra ya le ena re ntse re ya le ena sentse ra tsamaya sepetlele a tsamaya re sokodisa somehow a ya mo gongwe a saye a feleletsa le gore ga a sa ya sepetlele at all mara modimo ba gona a recover fully ga a fetsa go recovera ya ba gore gona jwale ga a tlatla ba jwa o ino re tsatsi le leng a dutse ka gae a re yena o ya kerekeng e nngwe so ene kereke a se kereke re tsenang gae a se kereke le ena e tsena a ya kwa kerekeng ela ba ra ba je nama ba je diwatwate ba jele di-fruits and everything go boeng ga gage fruge ya letsatsi leo ka 2022 example re bele ka dikae ya ba tsatsi le leng gore o fihla ka gae vele o tlo re botsa gore yena ba mo tsentšhitse ka gare ga shrine ga shrine ore ke shrine ore keng a ke tsebe ya shrine o rile ba mo tsentšhitse ka gare ga shrine ba mmoditse gore a confirme ka mo a rapele gore a direng a re tsebe ya bataba gore o tistepile gona mo a re ebile ba tsereng o rile ba tsereng a le kwale ma ba mo file o dile ga boa a re se se tswang ngompola ya sese a swere metšhise o na le lebake ka mo gare le sa o tata le lebake leo le metšhise le pampiri ya o tata ya bele le go le goga sekolong ene ke ile ka bolela tsetleleng ka e re isa kwa gae ka re motho wa goga ba senkgolwe ba ile ba re nako ba le sekolong the other time nako ba dira matric ba kwana gore ba re he o tswile lebake o kgona go bala and then go bala o kgona go kwešiša
ya ba gore ba tsuba lebakelela gona mola ba le tsuba mara nka re ba ile batla ba le tlogela a ke tsebo gore yena o ile go le tlogela morago a bo a tla le thomaneng ya mathwanya go kwešiša o ne kwešiša skera ke re abusa lebake ka gore ba re go le gogile o tla kwa o tla kwešiša a ke le botšeng sesi o ne mengwaga mekae 37 a o ne ngwana wena a o ne ngwana alright barwadi ba gago ka moka mama a bane o 37 o la 31 a bane bana o re bolelang ka yena o ne mengwaga mekae o na le 35 ke le twins la gago no ra latelang ke ra gore ema pele ke a ne le twins yena re matwins ra latelang wena ke re o 37 o la o 31 yena o 35 ena a ne le twins a ke re koko ore te le ba ile ga botse nto e hlokagang ke thušo a go ne ye nngwe ntle le thušo ene bothata bo lapeng le la ka mo ka gabo papa go lena bothata bo ka ga koko ene bo leng ka ga koko ka ge ga koko e le kgausi le wena and then go ra gore go bontšha ga botse gore ka mo dilo di tlo no fetela ka mo o dutse le leropele o sa tsebeng gore baloi ba bjang ka go lona dilo tšela ka kua ga di thoma go tshwenya di tshelela ka mo santse re go thuša sese o be le ngwana santse re go thuše go ba le ngwana o le o mogolo go age o leng mo go yona a go nyakege o tlo kry-a o šetse o tsamaya ba re ke di-high risk taba ya mokgalabo wa gago gore a hlokofale koko go tlile jwang gore a robale mokgalabo o ba jwetse o ke papago ke dula ka gaešo ke dula ka lapeng la mme le tate wa ka go tlhokofaleng ga gago nna ebe ke lo monnyana ka bona nne okay o ba ino ba bana ba gago ba tate o bolailwe yena ka mokgwa ba bolelang ka gona o bolailwe go riegetseng nna ke tsebe ba re ba mo topile terene o bolailwe ba mo latlhela seporo le ile la ya kua seporong la lata moya wa gage o latilwe mara le sa sokola re kene sekolo bona o ka re bile o ka re motho a dira selo wena o studišitšeng mama nna ke dirile internal auditing le TUT mara go ne nto e lokang asenke ke sware mmereko ka re a o bereke a o a nyalwa a o ne mahlatse bana ba gago ba bereke ko ra go ne nto e lokang ka go se source of income ke nang a gona bothata motswadi ke tlo go thuša taba ya ngwana wa go latlhegela ke mogopolo ke na le lesogana le e leng gore le bereka ka bana ba go latlhegela ke mogopolo ke makweng ke phela ke itla le yena mo ge re admita bana re kgopela le ba rekele dijo mathata la buile jwale modumola gape ya alright re kgopela le ba rekele dijo re kgopela gore le fele le ba hlola re kgopela gore le batlele dikubo re kgopela gore re thušaneng godimo ga bana ba re ba alafang ba ba le bothata ba gore batswadi ge e sa le ba ba lahla a batla o kgona go alafa motho a fole go šale taba gore nkane ba gešo ba sa tle gompona ke tlo bolela le makweng mara taba ya lapa lela e ne bothata le tla e dulela fase le borangwane la e boledišana gore motso la nke le tle le nyake go tseba gore bothata ke eng ge le ka se tlhokomele le tlo thota le lena lapa la bolena e tlo ba le rope mo gona re tla go dula fase ra boledišana mara mme ka gare ga kgoro ela gape ga rate ke gore ga ba monyake ba re wa loya go loya ebile ba kgoro ga ba bonape ba gore ba no se monyake gore kgoro wa gešo go ne le no ke kwele sesi a re mokgekolo ba re o wa loya ba re o wa loya e fela leng gape le go baka gore go bakiwa
ko magoro le mona go ne le ba kwa le bana ba re ba go bakiwa mama ba tamela mike go ne le mo e leng gore like mma o bakisitswe gore rena re be re stroile lenyalong gannyane fela ba re thushe ka taba e duma mo go a thamo ka mogo o hlong go a thaka gona modumo o timele a ke tsore go diregileng fao re kgwatheleng a ke bapale se sengwe mo And now, the moment you've all been waiting for. Hello. This is Bingo Madisaba. You're listening to SKFM 98.7, communicating in needs. Professor Moremi ka ya setso o thusa ka malwetse a latelago stroke, sefolane, tokolosi, go tlhoka boroko, go thasishwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe o wetsagala go lenaneo la Love Train le morota ya senyane bošego go fihla ka iri ya 12 bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa ka la bobedi le lengwe le ka la bone le lengwe wetsa dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508. Professor Moremi tloutša baroka. Alright, lesome la metsotso na le wena re le bantša go iri ya ba lesometee kgaetšedi bo sa bolela se sengwe go ne le mo e leng gore go bakilwe dilo tsele tsa gore like rastro ya manyalong and then e bataba gore like nna mo be ke stroetse mama because batho ba gona ba nyalašetša le ba bagolo bo go sena gore mama ka stroya ke be ke stroetse mama and then mo placeng e be tshwanetse gore ke eme mo go yona go bakiwa yona ntho eo and then ya bataba gore go decide gore go tšeiwa ngwana ka mogong ge kokwa ka a state that thing ebile ntho e la gore kokwa ka kare wa controla and then le mo kgorong a se kgoro e kgolo ke kgoro e nyane kgoro ya selwana and then go tswele korupu e leng gore e kgetšhetše ba tswele mo kgorong ba phela ka side e nngwe mme ka re ke motho o mogolo ba bonang kare o gateletše bomakoti ba bannyane ba ba leng gona mo kgorong gore ba dulemo mme a re nka se shifte ka shiftela dikgorong tše dingwe ke le o moka ke le gore ke e sa le bagekolo bampeile gona mo ka mengwaga ya se mo e leng gore nka tlhoke ya go thoma dikgoro tša bo batho ba bangwe a ke dule gona mo ga selwana jale yona yo e na le bothata o kare o ba gateletše ke mola ebile gore a ba mokwe ebile ga ba re kwe ebile ga ba re bone le tswa ga selwana sa nkadimeng ya mefolo a ke le botšeng ba ga selwana le ne bothata bo bogolo ba ga selwana go ne mo le sentšeng gona a go kgonagale gore ka gare ga lapa go ka ema ka tsela e e leng gore dilo di eme ka gona a go kgonagale mama ene morota maabane be ke le košeng ka ko plekeng wa ba e bitsa gore ke Almas Drift ke phekola mokgekolo mongwe a dumela gore ke tsentšhitšwa ka gare ga boloi ke sa nyake le go nubala ga ke nyake ene a ke sa nyaka go dula plekeng ye ke dulang mo go yona gobane bakgekolo ba le ba ntsoša koko re swanetse re nyake go tseba gore ba mo gapeletša dilo tše goba go diragala eng why baloi ba kgona go tšea seriti sa mama ba se berekiše bošaedi ene yengwe solanka batho ba re koko ka mola wa loya le tsebe gore batho ba ka se re ka mola ba loya ba dula fela go tlo ba le matšwa a ba berekang ba tlo a gapeletšang gore a šupe lapa la gabo lena bakgekolo ba ba berekišwang bošego ba bolela ba nnoši a ba robale ba balabala ba bolela ka batho ba ba hwileng kgale gobane bošego ba ba tsoša ba ba le batho bale o a tseba mama gore ba kgona go tšea seriti sa motho ba se berekiša bošaedi ka gore yena
a se ka gola ke tseba gore o ka re gone le ntho o ka reng e ya re maaka ja gore nka re phela dikerekeng re kena dikerekeng ga oa dikerekeng wa ya ga gone bothata felo a senke ke gola o ka re gone ntho o ka reng yang phasamisa ebile a ke tšhabile ga ba ka re thalela mo a re tsheleng mo golo ya o ka tsheleng ka tshela re ka tshela koko o swanetse go hlapišiwa lentso la gore a bitswe moloing ke le ene a re nyake go phela le baloi mo re dulang a re nyake gore bana ba batla ba phele le baloi ka gae baloi ka gare ga lapa ba tsena ka o mongwe wa ka gae thušang mokgekologo ke mo ke reng wa bona taba tša go swana le tše di nyaka meropa e tle re botse gore why batho ba swanetse ba bitse koko a rena moloi go senyegile kae gore koko a tla feleletše a bitswa moloi ande koko a se motho le ditšhomi tša bakgekolo koko gona bjale o phela le awa o phela le gone mme o mongwe mokgauswinyana wa phela le ena ba baagišane a se motho wa mara ke kwa sesi a re o ka re baagišana a ba nyake gabotse mo go ba ka kwa ke begile nna ke setlo ba rena a se bakgekolo a se bakgekolo baagišane ba rena ke bašwa like baagišane ba rena mo go neng le mokgekolo ke bona ka mo ko wa phela le ena noši a gona bakgekolo mo legang teng okay a gona bothata a se bakgekolo ba kgoro fela ba ka phelang le bona se ke nyakang go le lemoša ba selwana sa nkadimeng ke gore ge e le gore koko o wetse ka gare ga bothata ba leswiswi re montšheng ge e le gore koko ba mo thomela tšeo e le go gore o fošwa ka tšona di kgone go thibelwa gobane le ka senyale ke motho o ra re go sasage ke sepela le wena ba re re mo tsene kae ka lapeng lela ke tlo ba fa dieta nna ka tšhaba wa ikwešiša ke tlo ba fa dieta nna ka tšhaba mara taba ya sesi a o e nyaka go lokišiwa o godile o lekile sesi fo tabeng ya ngwana o lekile jwang ke le ka tsamaya gynecologist okay ya reng gynecology no sale e no ra kry diatorwa and then ke feleditse le gore ke a tlogela like before ke fetsa ntho le ya ke fetsa like a kry problem ba re maiki a manyane a zanga re ke na le problem o nompotsa gore ke na le by then be ba re ke na le sistoring o ba re ke na le metsi ka mogare and then like yeah be ke na lona because ge be ke fetsa go menstruator be ke re e fetsa go menstruator go sala go tswa like metsi bo go tswa metsi like e ba metsi then seneng go tlhagelela ntho e nngwe brown then by drainer a ba sang ka drainer bila mfa dipilisi tse le gore be ke dino and then ya tloa and then ya ba taba gore like ka ya ema le nna ge ka taba gore like tšhelete okay re tla go thuša ke re mogala bo ga go gona yeah alright wena go pala kae mogala bo gona ka ba tla ba tsamaya a gona bothata re tlo le thuša nna yes mabapi le ka lapeng ka re ga kudu nna ke nna ke go jenkišetse mo gae ba le magweng ga gae re kore tšatši le lengwe le gane o tla ngwana kwa gona mo gaufi a se wa gola nkgwetse ke le ka ntle then ngwane o la ga a fihla o re ga re ko botse ditaba nna ka moga eno ape re a tsena bošego re itirela ntho ngwe le ngwe re apeya bošego re a ja re a le kuka wena le sese ya gago re le iša kwa ntle and then re le tlotsa ka ntho ngwe ka ra le botlelo ga motšha ka re nkuka ke le o moka wena o le monyane so go tla jwang a re le tlotsa ka ntho ka lebaka la gore re nyaka gore o mongwe wa lena a tla dule ka mogae ge rena re ile sekolong bo mama ba ile mmerekong a tla šhela re cleanela ka mogae ka a se ka fabula le lena ka moga bolena a tla cleane ka mogae a sa boletše so a se go a feta nako e ntši
la re kile nokeng a fetsa go bolela fela o no feta dibekenyana e kile nokeng mola ke ge ke wa go nowa fela a sente ka dikologa be ke sena gore a ke tekwe gabotse no makala fela ke wile ke pharogile monkong e ke tsoga fela ke gobetse a thoma go tlela ke monagano la gore ngwana o ile re ba santse ba tle ba tšee motho ka mogae a tle ba tšee motho ka mogae a ba berekele ka mogabo bona ya re šupetša gabotse gore a botse ka molapeng la borena ke bo bapalle nka e bea ka mokgwa ngwana a o mo lebeletše ka bana mengwaga mekae go le ka mokgwa o bontšhang gore o le o mokaa ke le o mokang ngwana o ka nako ba na le boma 7-8 years ga mpotse ditaba tšeo so ka gae re phela le go ne le dilo tse di re tshwenyang ka lapeng sa mathomo tshwenya ke magotlo a ja dilo tša go sana le di-ID di-CV and then re ke maribiše a lla mo bošegong gore ka masa no kwa melo ya maribiše go lla le katse e lla o ka re ke ngwana and then go na le dimpi nna ka ga ya re ne mpia mara go na le mpi engwe e leng gore e no namela mebuta o e raka e fologa ya jika e jika le mebuto e ka moka dilo tse re di bonang ka gae sesi a le etele ke thokolosi bošego na e ne le go ntlela mara ka moraga nako e tele ge e tla like o itla ka seina sa motho o mo tsebang goba e no tla ka mokgwa wa katse goba o no bona noga goba o no bona o šetše o tsenetše tša thobalano o sa tsebe gore jwang o bona eng gantši be ke no bona ke tsenetše tša thobalano ke sa tsebe gore le eng ke sa bone selo then ya mafelelo ke sa le ka bona picture ya motho sefatlhego okay a re boleleng ka taba ya noga ye e sepelang malapale ge e be le tsamaya senke ba le botša ka yone ba no bolela gore ntho e leng ka mo e no ba ntho e kgolo ga ba re botse gore ke eng ba no gore ntho e selo se se leng ka mo mabela a retse gore ke eng mara nna ke ne le go nore mo ditorong o kgora ke lora noga ke ne le go lora dino tša dikgala le gona e senyeteng nke o iše ka mo go sesi ka mo nna le nna ke ne le go e lora noga seke like a day before maabane ke lorile mara o ka re e hwile o ka re e tsene and then go ba sa mana pusha fridge ya be sa le stakile ka mo gara fridge le ntho mara tlhoga ona be le ka kwa go feleletse mo boarding le mosela mo morago ga fridge so e ya thokolosi nna ke ne le go lora thokolosi e tla le sort of phofolonyana e nnyane mara e tla šetse ka private part so nna ntho e la e be sa robale le nna every time ke be ke kgona go e bona ene ge ke fetsa go e bona e ya goma like ka reverse so ene o kry le aggressive ke bona o ka re wa o nyaka shuo mae nna ga ba rena ge re tsoga fore go ne le o ne kry-a go ne le menola mo seperong sa tse gore bo go gaša eng jwang dilo tse re di bonang ka malapeng la gabo lena diphoofolo tse le di bolayang tša go se tlwaelege ke tše di jwang thita dingaka ono re bolaya engwe mo gwanyarela ye nngwe ka thokwe and ntho e mmakatsang gore di tla ka ngako ngwe mo teng ngako ne le three-room a se gale se ba yage di ya ka mo ka pate e mengwe ya gale anke re di bona di ya ka mo ngako ngwe mo msa o ka no fetša beke o di bolaya ditšhita dingaka tšeo ga o bolaye o sa re ke a sepela o ne le nngwe mboe mama se se o bolela taba gape nto ke taba ngwana o tlile a re ke ya le kuka ke tsamaya le lena le dirile eng ka taba e ka ntle wa re kuka a re bja ka lapeng a le tlotša ka dilo a re tlotša ka dilo nna le ausi baka motšheke ke dilo tša eng a re a ke tsepe ene re sepela le lesea le le leng gore le lebelo le legolo lesea leo ene ka mo lena le palela ke go ba le ngwana then a re le tlotša ka dilo tšeo so re a kgona go tsena re itirela boithatelo ka mo re a ja re apea ka metlha sa lena ene dijo a di laste tšhelete a e dule mara o ile wa botša mama ka seo ke ba tlhaloseditše eng mama re tswile ka ona mokgwa ke reng re ya tswa ga re thušege ba re botša gore ka mo gae go na le bothata re tlo le lokišetša
ge o ntse o ia bantse ba le phethela ka morago le tlaneng re yatla mafelelong ba re tla le tšeang le tla gaša le gaša go lokile ka ona mokgwa o ke nyako tseba mo ge le tswa ba re bothata ke eng ka mo gae kgokgo ya taba ye tshwenyang ba re ke eng kgokgo ya taba ka mo gae ba no re ba le go ne sebata ka mogare ga lapa se le swareletšego sebata le swantse le tseba gore ke noga ke thokolosi ke katse ye ba e berekišang goba ntho e tlang ka malaga e ba berekile nonyana le rebiši goba ke eng sebata ke eng santse le nyaka go tseba ga ba bolele gore ke eng mara le rebiši lona ra iponela lona ebile re a lekwa lona ge le lela lapa le a sebe a ba redi gore re ka nyala makoti a lapa ka mo before tšea makoti a lapa re mo iša ka molalapeng swanetse re be re lwele le mathata a leng ka molalapeng pele ke tlo tswa ke berekile lena nke le bolelele ba kgalabe nke re tle re nyakeng go go thoma go nyaka go tseba ka lapeng la mokgekolo gore ka kua lapeng la mokgekolo noga ye e sepelang mmereko wa yona ke eng wa ikwešiša lapa lela la mokgekolo ka mo go neng marope le bolokile batho ba bakae masea ka mo go leng marope ka ga koko go na le lesea la rakgadi go na le motho o nna koko ke go lampotsa re mo go beilwe motho o tsoramile mara ga ke tse gore ke motho wa bomang ene ka mo dibeke tsa rena gape ke lerope go bolokilwe mokgekolo le monna ka mo leropeng leo gore ka lesaeteng le ka dibeke ke marope mara le la dibeke a se la kgoro ya selwane ke la baagišane mo kgauswi le rena mara le boloketse ke bona o ka re sesi wa bolela go na le mabitla gape ka mopele be ke re maybe ona le ona skashi o ne le šaka mo pele ga lapa ke mo go na le mabitla ka moo re ka se dule le motho a go tsorama ka gae re sa tsebe gore ke mang ebile a senke ba bolela gore ke mang o bane o di le mokoko melagatate a re mo motho wa le mo ke ba le ba bolokilweng ba tsoramile a se ba robadišwa le hlago le le bereka mo letsebeng wa le bereka beng a ka se dule rangwane ka gare ga lapa la mohutori ka mosola ra re o thuthile lapa la bagalapi a ka se dule moseka mo gare ga lapa le dutse le badimo ba le sa ba tsebeng re dutse le batho ba re sa ba tsebeng so gore gore ka mola gare ga lapa le re santse re tle re nyake go tseba gore badimo ba ba leng ka mo ke ba kae that's why batho ge ba lebelela lapa lela ba le bona e le lapa le e leng gore a se lapa la maleba gore batho ba ka dula ka gare ga lona ao gape ka tshwanelo mme nke ba a tswele ka stand ke ngwetši o mogolo mme nke ba tswele ba ne go e dira bagalabe ba gale fela ge ba e dira ga botse ba bula fero tše pedi sa moro o mogolo le sa tatage ka lebaka la gore go swantse go tswe lefata la ka kua go tate letle le tsene ka mo re lefe morwa o mogolo jwale tabaši lapa la gabo papa go lena solanka le segona le la gabo lena le tlile o sokola gobane badimo ge ba etla ba kry-a lerope ka morago ga lena gape ke lerope baloi ba bja diphoofolo tša bona ka gare ga marope ge o bona batho ba khuruga ba tšhaba o tsebe gore ge ba tlogela ntwe ka mogare be e sene boroko ge e le gore ka mogare ga ntlo go be go ne dithokolosi lena baagelwane ke di bona ke lena gobane di ya gore ge di tsoga ka mola di a etela lena baagelwane so go te tseba o dula kgausi le lerope nyaka go tseba gore lerope le ke la mang ke ile ka bolela ka re mošate o swanetse go bitša batho ba ba neng marope ka moka o tlo ba botšiše gore banna lerope lela la bolena le sa lenyaka na ge ba re a ba le yage le tsoge ge ba re aowa a ba phušule gobane go dula le lerope go kotsi batho ba gobatša batho ba ba reipela ka gare ga marope batho ba gobatša batho ba bolaya batho ba ba lahlela ka gare ga marope so lerope a se nto e nyakegang so ka kua ga tate mogolo santse le tsebore ge e le gore ga e sa le motse o phatlalantšho ga botse mararangwane gona jwale ka moga ntate mogolo gona jwale ngwana wa rakgadi o tlile a fensele o kentše fence a re re leme go flaete gona bjane a go sa le thomile go lema ngwago a go sa ntlo a go ntlo
jwale ge le lema le leme godimo ga batho ba le ba go tsorama re no lema gona moo jwale wa bona gore le ka se leme mmidi le ka se je dijo le ka se leme mmidi o melang godimo ga lebitla la bana godimo ga lebitla la batho ba go tsorama a gona bothata ba geshu ke tla le thuša baselwana le ne mathata yang go dula fase le tepolele tše di riwang ka malalapeng le la se tšona aowa a se tšona jale ka re go thata fo le kgoro leng for rena ge o ka kgonega gore rena re ka tswa ka malalape ra huruga lapa la mme ra le tlogela no ge ile ora le kgone o ka kry-a thušo mabapi le tabeng ya batho ba kgorosi ya selwana ya meropa re tlo leka leano la gore go tswiwe ka mola ka gore a gone o e leng gore mollo a ka no a gona ditaba kore gona bjang re swere matsogo ga re bereke kore ge nke be le gore ya bereka gona bjang ke be ke no re aowa re tswa ka mokhuku ka lapa la mme ka gore ebile ga se modudi wa mola ga botsenang ke ba tswele ka stene go šale go eme go ba emele mare ke ne nneta gore go ntšwa le ba selwana ba theeditše nna ke setlogolo ga selwana mme o tswa ga nkadimeng nka se palele ke go le thuša mara fela bagala ba ba kgobokane ba gatlhane le ofisi ba bolele le ofisi ba re ofisi re kgopela morogo ka re thuša a ke na bothata ba re ke le thuša ka morago ga dikwanelo le dipeakanyo tša lena le ba ofisi tabeng ya motse re tlatla go sasa ka ge o covera ke radio mara meropa e bereka ka monno wa geshu ba reng ke malefo ke yena a tlolofang dilo ka mokana ga tsona a le botša gore dilo di sepela jwang tše dintša dilo o tlo le romela officing and then go a lokišwa ka mokgwa go nyakega mare go nyakega bagalabe ka lebaka la gore bagalabe ba ga selwana a ba swanela go itšhabela tabae go thota ko go tšhabela mathata and ge le tšhabela mathata a swanetše a šala a lokiša ke mang ba itšhabetše ka gore ra ngwane gona jale o robetše le mosadi ya gagwe o robetše ga selwana gona jale monna ke ga ramagolo a tate ke mogala bo mo one wa šetšeng gona bjang o e leng gore ebile a ke tsebe gore re thoma ka le yena o e leng gore ga gore ga re sepedišane ka gore yena ka boyena o šetse a tswele mo a selwane o ile dikgorong tše dingwe ga a tirišane le rena mo kgorong ga botse ba ga selwana le hloka thušo ya gore ge re tla mola re tle re tsoše kgoro ya mokgalabe ya tate mogolo mokgalabe ga selwana o a thomileng kgoro mola ke mang o thomileng kgoro mola ga borena gore kgoro ye kgolo mo kore ge re le kwa a ke re ba ga kgorong ya selwana borena ye ke kgolo re ya bospeke re ya gankadimeng ke mo ba reng ke mo gogolo and then jale o a leng gona a leng ramogolo wa tate mo ke yena a lwang a re nka se ya gankadimeng mola mme a re rena re hwetša bakgekolo ba ba re beile ba re gona mo ge re tloga mo re dumediša kua ke bona e leng mabagolo re dira le bona ge re ya mošate kgane le ga kantšha ke eng ganting a le tsebo re selwana le nkadimeng ke ntho teng ke ntho tena re mmogo rena mara go ne ba ba tsweleng so ba kgethetšeng ka mokgwa ba ikgethetšeng a re gane nna kgoro ya mokgalabe ye e leng gore e thomile mo phokwane tate mogolo wa kgoro ya ga nkadimeng wa ga selwane ke mang ka re ka kua re ne bospeke ke medimo wa go fapana e leng gone ya botate mogolo wa rena ka kwa tate sebela ga tatago ke mang ke moselo ke moselo ke morwa wa mokgoši ke morwa wa mokgoši wa mokgoši re tla e lokiša ga botse ga ena bothata a re lokišentše tšela kgoro ya ga selwana mo go neng kgoro ya ga selwana ba tla e dulela fase ba tla ba lokiša dilo tša ka gae ra tseba re go senyegile kae medimo e senya ka gae ya go swana leo ya batho ba go tsotsobana ba ntšhiwa ba tsamaya maresolanka le sa lokiše le tse gore batho ge ba etswa ba tlo bona batho ba le bjale ka dipoko ka ge ba le ka gare ga lapa la gabo lena ka gore batho ba le bona ba lwa ba nyakwa go ya ga gabo bona ba tsogile ke dithokolosi di dula ka mola gare ga lapa lela di a le tlaiša jwale that's why ge batho ba etswa ba re lapa šile mo gausi le lena di a le tshwenya then ge ba bona koko ba bona o ka re bjale o tla swanela ke dilo tše mola e le gore dilo tše ke kgale dintše di le gona ka mogae gona wa bona re mo tša re aowa mara wena nke bo o nne o tswa ka lefate ka nne wa tlo o tswa o tswela kgole ka gore beng ba kgoro ba tswele ka moka bjale wena kore ga botse mogala jo mogolo kore ke marope mona lelapa le legolo la ramogolo wa tate ke lerope go dutse morwa wa mogolo ka mo lapeng leo
re mo lebeletse re ke mongalwana a horoga o monnyane wa la spona o swantse gore a dule le ena a horoga ke lerope bona bjale re ne le marope a mabedi a leng gore beng ba ona ba nno tswa ka moka moo no le ne bothata ba ga selwa fela gona molato nkemeleng ka mola ke atla ke tlo le thuša ya le ka tlhobola mo se ke di a go ya mroka ya wa bona morutane ke fela ke lemoša batho ke re go na le ditaba tša go nyaka dipheko go na le taba tša go nyaka ntho e re e bitsang gore ke phekolo ya meropa ge re dira phekolo ya meropa moruta re a phasa re tlo bolela le badimo ba kgoro ra kwa kgwekgwe ya taba le sello se e leng gore badimo ba tlo re botsa sona go ne taba tše dingwe diphekong a ditswe go ne taba tše dingwe di nyaka gore di tle di bolelwe di bolela ke badimo mo go kgobokaneng gona go etswa diphiri tše e leng gore di bile gona gape nka se dule ka gare ga lapa la ka moruta ke dula le batho ba go tsotsobana nna ke sa ba tsebe ke bomang bona ba wa bona gore go tla bo o ka re nna ke a loya ke ruile batho ka mogare ga lapa so ke bothata mola lapa kgoro le santse e le o ke e beiwa ga botse mmagorena se o fitlhile le kae mmagorena a re gona ke ba gamang ke ba matibidi ka leina ke mang le tswa kae gae ke molesa matibidi go tswa majibaneng re le thuša ka mama nna ntate moremi ke tlile mo go tlo kgopela thušo dilo tšaka a di sepele gabotse ke motho e leng gore ga ke na bana ke nyaka bana jela ke na le bone ke na le 44 years ga sa nyaka ba le ngwana monna o kae molekane ke le ka ba le ena re sa kwane gabotse o ne nako ka o hlala o ne mengwaga me ka o hlalane le ena sa le go tloga ka 2017 se be gona monna a se gona solanka wena le monna le bolela ka founu le sa gahlane a gone gore lesia le ka ba gona re santse tabeng ya ngwana re go thuše gore sebare a batamele and then wena le yena le kgone go ba le boiketlo and then ngwana a tla be gona mara ge wena o lokišitšwe wa ikwešiša ka re go hloka ngwana go bohloko a re tšwele pele ka tše dingwe jale bothata jo ke na le jone bonkwišang botlhoko ke na le gore ge ke robetše o wetse ke lora ke na le ngwana ke mo kukile ke mo nyantšha ga ke tsoga ke wetša gore mo mosebe ke le torong ena matswelaka a tlhokotše di a baba ke moka ye nngwe gape ke lorago ka re ge ke robetše le motho wa monna mara ke tsoge ke hotse gore be go sena motho wa monna mo ke tipotšiše gore ga botse go riang mmele wa ka o tse go lapile theka le le baba le one jwa le theka le le a baba letule go thoma mo nokeng go ya kwa fase koa le gona le a baba ke tipotšiše gore ga botse go riagalang wena o tshwenya ke thokolosi re ne tokolosi ya go nyanya motho matswele go na le thokolosi ya go tshwenya mosadi ka mokgwa wa letheka go na le thokolosi ya go go tšhilafatša e le ge e sa nyake go bona o e ba le bana go na le bothata ba gore motho ka boyena o kgonagala gore o kry-ile gore ke mosadi mara mae ya gage ga a inafo motho ka boyena o kgonagala gore o kry-ile monna o kry-ile gore ka boyena a kgone go ka ba le maatla a go dira ngwana that's why go le bohlokwa gore o consulte o ye go bonana le batho ba ba ka go thušang gore o tlo o kgone go ba le ngwana tabeng ya matswele re tlo go thuša toro ya lesea ge e tla go wena e go ria gore furu go tsoge o lla gobane badimo ba geno ba re ngwana ka re rata go bona re go fa lesea mara bothata bo bogolo dira tša gago di go eteletše pele a di nyake go bona lesea le e ba gona that's why ba riang ba go kweša bohloko ba go fa seo se nyakang ka toro mara go tsoga selo o se nyakang a se gona ditorong tše ka moka tšeo di nyakang di gona fela ge letšatši le hlaba tšeo di nyakang ka moka di gona ba tšere bophelo ba gago ba bo fetotše tšeo swantšeng o di bone ka mahlo ga ditle tše e leng gore wa di gopola bošego di a fihla mo go wena so ye e no bontšha gabotse straight gore ke dira ke go berekile o hloka thušo and then o tlo kgone go ba le bophelo bo boraite
ke moka se se leng gone gape ke tshwenya le ke sebabo se na le go tswa mo mmeleng go diketeng wa ya so and then le mo sethong sa bosadi se a tswana ke ngwe ga ke ya mohlapologo ke kwa bohloko go a fiša ke moka le matšatši a ka ge ke ya matšatšing kore mo tlasa mokhumo go a pina ena maji a gona ge a etswa a tswa a kgatlhile ke di-close a makoti okay a gona bothata wena mama o ba jwa mmele nke re alafe mmele wa gago pele o ka ga gago o ka ga geno nka gešo le ba ba kae ka gae ka gae re šetše re le 4 gore betše bašimane ba 2 le ngwanyana re šetše re le 4 go šetše bašimane ba 2 le banyana ba 2 ge o tloga ka gae o boletše le bona gore o nyaka thušo ya lapa goba o nyakela wena pele bophelo ke boletše le mma le mošimanyane mongwe wa gešo ye mongwe ba e le mmerekong ke tše mmašala mohlalosetša gore ke a kae ke a go leboga taba ya lapa ke tlo kgopela ba geno batle mara for wena ke kgopela gore tšo re alafa wena re sa emetše ba gae batle ba seke ba no bona batho ba etla go bereka motse ba sa tsebe mma wa tseba re šetše le ena re nnošing tata gone ke ena ke mmoditšego gore ke tla mo ke tlo nyaka thušo okay ene le ena ke motho e leng gore o babale ke maoto go le gone jela ke tla mo ke mošile a re maoto a gage mo dikhurung a babena ena ke ntwa kgale a na le go pina a ruruge le gone jela ke tla mo ke mošile a re maoto a gage a baba and then le nna ka baba a fiša le ka mofase gantšhe ga ke robetše bošego a ke apere dikobo gore ke phae kobo tše ke moka teele ke phefo hloka pelaelo se se re tlo go thuša and then le se se re tshwenyago ka kwa gae ga gona boroko bone ba re ba robala mara nna ke robale ka mo godimo masenke wa tsa o tlo go tša go ketima dilo tše dingwe o sa tsebe gore keng gore go fo ba le mekiti ke moka gore ke theleditše go ketima dikatse tšeo a tseba keng gore a ke kwešiše gore go reagalang ka tsone kare nako ngwe fore re dutše mo lapeng mo di fo feta gona mo elebile gore tšhaba di sa re tšhaba di fo feta gona mo o sa re ke dikatse ke dimpša ga o sa re ke dimpša ke maribiši kgante ga botse go reagalang gona mo a ena molato ke tla ria gore ke go thuša kere ya so taba ya motse re tla bolela le bona ra kwa gore re bereka jwang fela motho o santseng re mo thuše ka wena ke wena ka lebaka la re sana le chance shifa o sa kgona go bona lehlapo seo ke se se re bontšhang gore ge re ka leka ka matla ngwana a ka ba gona ge re ka leka ka matla ngwana a ka ba gona molekani wa gago ga a batamele kgausu ka gore re ka thuša wena ge molekani a sa tle go swana le gore re bapala ka dihlare ba ikwešiše ke tlo go thuša ka moruta ya ke nagana gore re tsentšhe ba bangwe a o dihlabahlabile ikwagetše Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thuša ka malwetši a latelago stroke sefolane tokološi go hloka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la Love Train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa o wetšagala ka labobedi le lengwe le lengwe le ka labone le lengwe le lengwe ka go la Jenfest Hlatlolanang Center go hwetša dintlha ka botlalo o ka leletša Mr. Malefu mo nomorong ye 072 133 6761 goba Mamoremi mo nomorong ye 071 398 1508 Professor Moremi tloutša baroka a 23 after 23 go Sekhukhune FM 98.7 re tšwela pele ka sona sebopego seue moroka baeng ba rena šiba ya mama le kae re gona le kae re gona mama ke mang o tswa kae gae ke Hlakodi mmile ke tswa Tlenkhawe re le thuša kang ba gešo ke tlo kgopela thušo ka lapeng a gona bophelo go dira jwang ka lapeng ke dula le sesu wa ka jwale re phela re ilwa mehle le mehle
o kgone go fetša beke a sampolediše ene re itse ra re ge re tsoga ra hwetša tšhelete ya silver mo gating sentse re hwetša tšhelete ya silver mo gating gore le ge re phela ka grant le ge re e gotše a re bone gore e dirileng. Bothata ba gago ke taba ya gore o lwa le sesi le kry-ile tšhelete ya silver mo gating. Ene ke tshwenya le ke sefega ba itse ba mpotša ba re ke na le selešo. Wena le sesi le sala ka gae? Abuti rena o itse a rraka ka gae a feletše ke mmereko. So wena le sesi le lwa le le kae? Re dula ka steneng sa rena. Ke sa mang stene se mo go lena? Re no go tšea gore ke gae ka re dula re le 2 ba itse ba rraka ka lapeng ke abuti a rena. Abuti o le rakile lena le dirile eng? Na feletše ke mmereko a re go fihla gae a dula a bona gore wa support-a kwa gae re dula le bana ba rena a thoma re a ke tlo le support-a le bana ba lena jwang ka mo lapeng le sepeleng o re rakile ka 2014 ka di 1 tša January. le fela le bolela go mohlomong e sa le ge e ba yona nako uwe go padile go njalo setla pelo ko re wa shokiša o kgona le go tla ka kwa tlo kgopela dijo re a mofa. Ka nako abuti a leraka mosadi abuti ba le kae? Na se gona o ka re ne a mo tlogetše ka nako eo. O reng abuti a lena o re le bue ka gae? Aowa a bolele selo gone jalo no te phelela ka dikgatšha aowa e sa le selo gabotse kwa go yena. Batswadi ba robetše? Ba robetše. Sesi ya go lwa le yena o kae? O šetše gae ke morwedi ya ge ke na leng le yena o itse a re tšatši le leng bošego bana ba rena ba elwa ge ke kgala bana ba a thoma re o a te gama wa te polaya ke ge ke na le molekane na sa bereke molekane o no re go hwetša mmereko a mpotša ka ge yena a nkgaile gore molekane wa ka se ka hlwa sa tla gae ene le dilo tša di dirang ke a bona gore o ka re ka kwa lapeng ba tsena ka yena. Ba tsena ka sesi yago? Ene ke a mmona. O dira eng tša go makatša tše di go bontšhang gore ba ka ba tsena ka yena ka kua gae? Ke itse le ge mosegare ke robetše ka tea ke segateledi ka re ge ke fetše gore Jesus a ke ponyologa ka bona yena mara a fetša a tšhaba wa mmona ka moreng a fetše o ema mohlenne dihlogo tšaka go fetša gore Jesus. Ka nagana gore mosegabotse motho ba mo šomiša. Ene o tšhentšhitša e sa leola ke mo tsebaka. Botša nna kgaetšedi o bontšhe tabeng wa re wena le sesi ya go lealwa mo e le gore le kgone o tia beke le sa boledišane lebaka eng mabakeng a mantši e leng gore a kgone o tšea beke banna le sa boledišane? Ge go ka no lwa bana ba ka thoma ka re ke a ba kgalemela taba e thoma gona moo ene ne a seso. Alright, nko iše mo go ngwana sesi mo. Batamela sesi, batamela. Le kae? Re gona. Re gona. O tshwenya ke mahlo? Mahlo ka fela a bone gabotse bošego. Oh, sorry a kere. Ke wena mang? Ke nna Mmile Refile. Oh, sesi mama go le ke mmangwane o re ke mmamogolo? Ke mmangwane. Mama go le mmangwane ba kwana? A o nako ngwe mama o phela mokwatela ka taba bana ba kgalemela ena wa kwata. So le ga re mmotsa ra rapele ena wa thoma wa kwata ene go rapela rena re nnoši. O ile wa leka go bolela le ena mama go gore a bolele le mmangwane? Ke ne ke leka go mmolediša.
o ra bolela nae wa gana ee alright wena jwale ka ge o le ngwana wa mme o hloka thušwa mohuta mang ngwana gešo nna ke kgopa le thušeng mamaka Mm. ee o la tšwe mo dilong tšeo ee le wena wa bona re gona le ka mokgwa e le gore mamago o ka gona sese ee le nna ke a bona o jwang like o na le tša o rata o acta dilwana tše dingwe a re mmotsala rapele go etša sa nyake ge le lebeletše go ya le ka mokgwa mama a reng wa berekišiwa wa tshepa wena ee nna ke a tshepa le tshepiša ke eng lena le boneng wena ke eng se wena o kileng wana o se bona wa re se gape se selaetša gore o ka re wa berekišiwa like tšetšengwe ne go na le tšetšengwe a hlakahlakana phiatla jilo ka mongakong a tulaganya le dipitša a nyako phiatla le ntwe le tv o na le nako e keng o ka re o latlhegelela ke kelello goba go direga eng gabotse ka ena nako nngwe ya molatlhegela alright mama go nyaka ke mo thuša jwang sese nna ke kgopa le mothušeng ka baka la gore nna ke a mmona gore ba morilitše ka dutše tša boloi ande ge re ka re a mmitša mo a ka setle ne a ke sure gore o tlo tla jwang a ka tla mmangwane a ka tla mare o na le nkane ntwa ya lena e thoma gone jwale ge le šetše le rakile goba e thomile le sa le ka gae e thoma gone jwale ge re rakile e le gore sebakwa se segolo go wena le yena o re ke eng nna ke a bona le ka mokgwa le kore ge nka thoma ka re ka 9 re tima tv ke nako go rapela ne re rapela ka moka wa thoma wa ferekana o tšea dithapo re wa tetlema fo go rapela fela ya ene ke kgopela le nthuše le ka sefega se sa ka re be ke tshwenya ke selešoiše ke phela ga boima e le marega selešo se o re sebe se go tshweng se tšwile a sa tšwa ene be ke itše ka sepela ke batho ba itere ba mpoditšeng ka motho mo tee gore ke yena ntšheletšeng ene ge go ka tla yena kwa gae a sepela ke a bajwa a tla gape a sepela ke no bajwa the same bolwetši bo bo teng le silvera go e hwetša kwa gating since re e hwetša a re sa dulela ke tšhelete ka lapeng kgwedi e nyaka le go fela re sena le bupi šediwe moroka wa bona taba ya ka mo ke ye thata ba ga bo mmago ba ga bo papago ba kae ba gona mara ba bang ba robetše ka nako le rakiwa ba ga bo papago ba rileng aowa be go sena motho okay taba tša gago ke a di kwa mama ne di nyaka gore pele ke tla go le thuša ke rialo tše ka moka ke kgopela gore le tle ke tlhole ke bona gore bothata ba ka molagae keng ya ke kgopela gore letleng ke le tlholeng and then ke boneng gore bothata ba ka molagae keng why wena sese o sa te kgopelele thušo ya gago ya mahlo nne ke kgopela le nthušeng ka ona a thomile neng mahlo a gago nna ke no bona nna ke sa bone o thomile neng o ne o gola o le jwalo wa tswa dipetlele a senga ba go tsamaiša dipetlele a senga ke ya why o se wa ya sepetlele ngwane o thomme neng go se bone o thomišetše le mogolo so lebaka la gore le seke la moiša sepetlele keng be go se bose ka lapeng le nna be ke šetše ke ba ngadile go ba thuša ka re mama gage o gola grante ke na le bana ba e leng gore ne ba le tertiary ba mpotša gore ke ja tšhelete mmage ke patelela bana tertiary ka yone grante e golang mama ke eng ke a disability
Pedi Ya. mma ngwana o na le bogole ke eng monagano oh Ee. oh Ee. no lena le tšhaba ka ditaba ya ba re tšhabela ka le tšhaba ka ditoro ditaba mama mma ngwano la mo golla o gone jale ye wa gola yo and then o gola jwang a sa tšee treatment yena ba itšea se ka itšea ka gore a ka tla ba wes ba re bothata bja ge keng le yena ke slow learner yena wa boga bolela mo ke mang a reng a se ka tšea treatment o tlo ba wes ke ma-home base ka kwa sepetlele ba ra ka itšea phela ka yona o tlo ba wes go feta mo yena o shapo o kaonana le mama gage o ra gore ge ngwana o kge ba re o right a le soke le golla eng ka lebaka la re tšheletela ya mphiwa fela ke e sepelang le treatment ya gore motho o wa ba jwa santse a tšee treatment ya kgwedi ka kgwedi ka kgwedi ka kgwedi nna ke kwela ba re o tlo ba wes go feta mama gage and then se se ka gore bo ya sepetlele ma-home base a le gona taba e ya matlho o ne o gana go ba botsa gore a o sa bona matlhano thoma ke šetse ke le mogolo o bona bosetla o bona bontsho o bona la kgausu go tša ebilana ke sepa motseleng e le bošego go tša ke sa bone ke teacher a o bone total bošego ee go tša ke teacher leka ke le mo tseleng a ke sepele ba santse ba go sware ma bošego ba santse ba go sware ka letsogo a ke bona melete go tša ke wela ka mogala yona o wela o e bona ee ore o e bona o wetse ke bona ke šetse ke tepona ke wetse mosegare ge ba go laetša selo ntwa ke eng e Vicks o bonang ka mo godimonyana mo ke bone seo okay dibuka wa kgona go di bala ke tsebo bala sepedi ke rela re buka e nngwe le e nngwe go sa kgatha le gore ke leleme le lefe o kgona go e bala ee wa e batametša goba o no e bala e le ntši le kwa kgole ke batametša mo matlhong ga ka sone ya šidio moroka re tlo mo thuša morota fela ge re thuša batho morota go nyakega nnete go nyakega nnete ngwana ga le so a affectegile a ne le kgatelelo ya monagano morota re santse re re ge re mo thuša re tsebe gore re mo thuša ka nnete re mo thuša ka nnete ka lebaka la gore ge re ka se mo thuše ka nnete re tlo ba le bothata go ne dilo tše dintšhi tše e leng gore ka molagare bolwetse bona ba gage ba mogopolo wa motlatlabalela ee bo re fa mathata ene ge le tloga ka gae a buti a leraka le ile la kry-a nako a go ya kua dirape le o botsa bakgalabe gore ba le nyakele kae nna mogala jwa ke motsebe ke bolela ka badimo ba ga bommago ge papa go sa motsebe ge ba rra ka mogekolo na sa phela na le gona ka lapeng ee a šala yena lena la sepele ee ke batho ba e leng gore ne ba enwa jwala ka moka ne go enwa jwala mang le mang le mang le mang mogekolo le morwae mmago le morwage ya wa e bona e family nyaka re idulele fase ba felelele pele go tlile jwang gore mmago a latlhegele ke mogopolo nna ke tseba ga jiri a ke tsebe man moroka ga jiri o ka re le ena o setaraganyana a ke tse gore mohlomong ke taba go gana ka ditaba le gale ke bolela slow wena ge kgolong ya gago o gotse ausi ya go a ntšele ka mokgwaleng ka gona goba go diregile eng ga botse gore o wa go podišiša
nna ke no gola ke mmona a le sola mara na a sa swane le gone jwale ba be bantse ba mo golela go tloga bonnyaneng gobaneng ba ba sa mo golele a ke tsebe ka re nna nako ngwane ke sa dule gae ke dula ga mmangwanaka taba tša mama di nyaka ke di lebelele pele Moruta nke ke tinyakele dilo nna ya ke nyaka o tseba re gabotse go diragetšeng and le banyanana ba ka a re boledišane go na le o mongwe ngwana ga ge na dira grade 11 a nkgopela gore ko mo tšeela report sekolong jwale ka re mone re thothetše ntse dilo ne di hlakahlakane ke tšea dipuku tša kgale le di-report tše ke di tšhuma andrela rena ke tše o ba re wena wa loe then boloi bo ba o rutile ke mang a ke tsebe mmago le yena ba bitswa ka moloi le gone jwale ba lo dira kopano ka December ba re ba biditše ngaka yo bereka gae nna ke tsebe selo ke no kwa ka yena a butea ka a tlile a tlompotše wena kgaetsedi ba re bothata bja gago ke eng ge ba šala ba sa kwane le wena e ke o ka re gabotsebotse mo o ka re go lwantšhana le wena a ke tsebe ba re ke a loya kere ba go botša straight ba re o dirileng sa go laetša gore o ka ba o loya ka re gone bjale ke šitša ke kwele gore lena le sola gore se seago e ka no ba ile ena o wana le go le mathata bjale bona ba sola wena gore wena ke wena o na le go le mathata go nna di tlile ka tabele ya report ba itše go ko itšea and nna le nna ngwana ka o timeletse ke certificate sekolong sa matric ge ke ya sekolong ba mpotša gore se tšere ke mmangwana gage since 2014 until le gone mara le ena bele ka bana ba motho ka ntle le wena mohlomong go lwantšhana le wena bona ba kwana seng sa bona ba kwana ka kudu ba kwana report ba ile ba re o e lateneng go ba go diregileng be le ngwaga mang ge ba rolate report ga ke sa gopola re be le 20 mang na dira grade 11 ngwane Šidiwe Moroka lapa le Moruta e no ba go no re no ya go lona re bone re ka ria jwa na re roba le bošego re no re mehla re fetšo rapela o ka re motho o foša letlapa ka mo masenkeng go na le ntwa ye nngwe mama mo bophelong ya semoya ge re lwa ka go rapela e nyaka re ithuša ka dihlare lebaka keng gore re ithuše ka ditaelo mangeloi a gabe rena a ane maatla a go lekana ge re lwa ka thapelo fela so a ba re lokišetše modumo o la Moroka modumo o la o ka re o tšo o boa gape modumo o tlo re tshwenya no kgwatha mo motho wa metšhini ke moka o rialo gannyana ona a se gore gabotse batho ba ba kwala mara jwale ke lona le ka tšwela pele Moroka Moruta ye e leng gore mo bophelong ya e right o ka e wina ka go rapela go na le ntwa ye e leng gore thapelo e ka ba thušo ya go wina ntwa ye o leng ka gare ga yona e se gore yona e noši e ka wina godimo ga bothata bo wena o ne le bona lebaka še le lona Moruta a gone moloi wa go se rapela ke ya mathomo eo so a re a swanela gore dilo tše re lwang ka tšona di lekane ge o ka ba le koloi ya go sepela 60 ya ba tše pedi wa re di lelekišana go ne ye e tlošiang ye nngwe and ye e tšweleng pele yo no fihlela yela kua pele yo ba yona e winang gobane ye a go no re ka ya ka mo wena mama ntho nka go botšang lapa lela la geno ka thapelo fela le ka se le kgone le lekile le apallwa rapelang le phetha ditaelo le kgopela modimo a fe ditaelo tše le di berekišang maatla di kgone go lelwela go ne le ditaelo tše dingwe mama mo bophelong di kotsi o a believe a o believe di tlo no bereka ka wena
nka go diela mohlala go ne taelo ye nngwe o believe o sa believe nka go fa yona e tlo go bereka mala o nkwešiša go ne taelo ye nngwe o believe o sa believe nka go fa yona e tlo go robadiša go ne taelo ye nngwe o believe o sa believe e tlo go ntšha raši so re lwa le batho ba ileng gore ba swere dipheko tše bogale ebile ba bua ba rapela wena o rapela fela o wina jwang ntwa e o gopole gore ge ngaka e ga setlhare sa modimo ene e a kgopela maele a gore ko se berekiša jwang a se fa ke mangeloe and then ka gare ga ditaelo ra tsentšha thapelo e le ge ye e supportang se e leng gore wena wa se berekiša ntwa mathomo o bitswa moloi gore re o fošiwa ka matšwa so wena ka bowena o hloka thušo ntle le gore pele re ye go thuša lapa la geno ene re swanetse re nyake go tseba gore na ka nnete wa loya na report-o šiwe ba re išitšwe ngakeng e le gore why lena le bana ba motho le loišana ke manganeng dimpho mong a sene le tsona gona re no swana ka moka no le bekiša ke dira mama le bekiša ke dira tlogelang go bekiša ke dira phetang ditaelo le rapele badimo ba bolena ba tlo la araba wa nkwešiša so ke tla leka ka maatla ke bone gore ke le thuša go fitlha kae le sefega se a ntshwenya ebile ka sepetlele ba mfile ke berekiša spray sa asthma no re ya gore go sa o bua o tle mo re tle re nyake go tseba gore na go riagalang ka molalapeng a kere ke tla go thuša ke a lebogang kemeleng mola ke no feleletša ka bale ba mafelelo Professor Moremi ke ngaka ya setšo o thusa ka malwetse a latelago stroke sefolane tokolosi go tlhoka boroko go thasišwa le a mangwe ebile o phekola ka meropala ka ditaola ka mošupologo o mongwe le o mongwe le ka laboraro le lengwe le lengwe o wetšagala go lenaneo la love train le Ishmael Morota go thoma ka iri ya senyane bošego go fihla ka iri ya lesomepedi bošego bao ba ratago ka tlhatlhofiwa alright lesometharo la metsotso la bantšha go iri yela ya bo lesomepedi moroka molli wa rena shu a ke go amogele mmagorena ntle le go senya nako le kae re gona ra lena re gona re bolela le mmangwa go tswa kae gae le bola le Esther Khomisona go tswa gankwana go tswa gankwana re le thuša ka mmagorena le mathomo ga ke bolele taba ya mmele wa ka o kwang bohloko le mathomo ga ke nore ke bola ke maoto ke bola ke mphapo ke kore go nente ngwe ka magetle ke sepola ke dilo ga ke tse tla re ke dilo mang nte le letheka la ka mokhwe le bohloko and then ka kua gae ga ke nne boroko bana ba ka le bona go no swana ga botsa go nento e lokang bana ba ka ngwana ka ba kgone o mmitša ba re mmereko 1 2 3 o no tsebe gore ga botse mmereko la bo fedile jwa so ke mkana ka kua gare ga lelapa pele ke tlo bola jentšhe ke kua gare ga lelapa ntho tše rena re di bonang ka kua gare ga lelapa go ne ntho ngwe ka kua gae ba re keng ga garapele nngwe šele e dutše mola diteneng ga re e bona ra boifa ene ya re thuša re tsebe gore na gabotse ke eng ka baka la gore metlhe le metlhe ga e tsoa e no phela e le mola nako nngwe ya tloga e tla mo morimpo moo ande morimpo mola go šukwa gare ke moleite ka mola gare ga morimpomo ene go thoma o e bona wa ria kore le gomšola a ke sane boroko ke a boifa ka gae kore gore ke sware ke kore boroko 2 minutes a ke ntšhi a ke robale at all so jwale ntho e leng gore e gona ke kgopelang gore le nthuše le ka yona ka kua gae mme o tlhokofetše kere and then mme ma a tlhokofetšeng so ntate wa ka
a dia ba ria lejwa mara lejwa le la ntate wa ka a ba kwa le motho wa moretšeng lejwa ka lona mara lejwa lela a sanka la bereka ntate wa ka ka re ka la gore boa moritše a re lejwa le le o fetša beke a re ga etle mafelela kgwedi a boa a lata motho o la mo thušitšeng a re šešata ka re go a swana le bereke so motho o la mofa tšhatela ke mokana lejwa la nneta la bereka le sene la bereka mara ka mokgwa o nna ke naganang ka gona ke bona o ka re lejwa lela o ka re le tlo re tšea one ke baka la gore ngwana gaešo wa mošimane le ene o tlhokofetše fela ka mokgwa mama ka go tlhokofala ka gona mama go tlhokofetše jwang mama ka e be o dirile nna ko gabotseng ka nore o be a swere ke sekhuba o no thoma ka gore ga a ija ga a metša go a baba 1 2 3 jwale ke sekhuba se sengwe se e le gore ke se se thata a se tswe and then huba sela sa boa sa mo fetša and then se mo fetša and then ga a thoma ge se tlo mo fetša la mafelelo ke ga a ija dijo di sa tsene ge a ija dijo di a boa ga a re ke nwa metsi a boa so le ngwana gašo o tsamaile ka one mokgonong ene o tsamaile ka one mokgonong and then ntate wa ka le ena o sepetše ka taba ya na mokgono mara ena wa swere ke sekhuba le ena khuba santse a se gotlhola mara se sa tswe ene a swere ke maoto a re kwane pele mola mmago a robalang go robetše batho ba bakae ka ga geno go robetše nna ke nne mathomo ka gešo and then go robetše mme wa ka le mathomo ke re go robetše ngwana gešo mama go robetše ka ngwaga mang ka 2003 and then ngwana geno 2012 papago 2021 o ka dibalelela ka moka ke di 9 years ka ngwaga bo 9 o ra ro molong wa 7 jela go mbela a re tse gore se bele gore ke nwe nagana le jwa le be ba le bietše matšitša makae be ba re ba le bietše beke a gone le jwa la go bereka ka beke a ke tsene tabeng ya lejwa le ya ka gore mohu o ba mmeelang lejwa yena mohu ka bo yena o ne le ntwa bogole bo bokae lejwa ge re le diegile ke 6 months a go kgonagale gore motho o tla re sa le stopo a sa theoga sa fase a sa go dula fase a itukišetše ditlhabane tša di swereng ya ba šitše a berekile ene ge re bolela ka lejwa la beke mama re bolela ka lejwa la bo ma 200 and something thousand go ra re mo o nyaka dipheko tše e leng gore santse di gapeletše ntwa so batho re santse re be le nnete morota moroka ntho ba ile ba re ge ba e bolela ka nna go nna gwane o tla potšišo ya gore mme o ge ba re letswa a le bereke nna e ke go bana mohlomong ke taba re ba ba boditše ba re lehule le tlišitšwe ke mang ka gare ga lapa jalo ba tla ba bona ka kwa gare ga lapa lela goba bona ba banya ko go bona eng e diragalang kae ga botsebotse e bona ba boletše so mara bona gore letswa lela le dirang ke nyako go tlhalosetša nto ngwe nnyane mma go hlokofetše ka bolwetši bo bo rileng bolwetši bola ba mmago bo buile bo bolaile batho ba babedi ka gae letswa le so ke re seno le bereka mohu ka tsala ba ketima ba tšea ngaka ya kua ba lebetše gore ge tsige mohu re mmeela letswa a go kgonagale gore a tla robale re ne tla re tše pedi ke ya go robatša goba ke ya go tsoša motho a ye go itwela o nkwešiša nka se gore le robala ka be ka gorela gore elwa ka nako e teng ge ke go fa marumo ke ya go tsoša re tsamagolo o ye go nyaka ba ba go jeleng so mamago papa go tšwa go tšea tšheletela ngakeng and then ngaka e tituletše ka gagage mmago le tswalela le thoma go rothota le thoma go hloka direction papago o tšere tšhelete ngaka gore gore le yena o berekile matšika gore no a le no ya gona ka kua gare ga family because papago a senka bitša ngaka re tla o re o lle letswa le le o le beile moe so that's why le boa le hlokofala ka mokgwa mmago a tlhokofetšeng ka gona ka gore papago o fedile pelo ene nto ke e bolela gantši mrota matšwa ke a bereka o kgone o bereka letswa le swara letšatši leo letswa go ya ka gore ke letswa la mohutamang le mohu ka bo yena o lwa ntwa mohutamang bakua re swane ka maatla so letswa ge ngaka e le berekile mo fen nakonyana e fa ngaka deposit if o re go bereka letswa maybe o re ke 3000 a dumele le mo fen maybe 1.5 and then ge letswa le swara le tliša ye nngwe ye šetšeng
gore o se ka kry-a go na le dintwa because ntwa mathomo kore letswa ditlhare tša letswa a re dule le tsona ka gae ge family e tla e re nyaka letswa santse ko reka ditlhare tša gona ke di berekiše go mohu di be di felele moo sonte papa go be ba santse ba mohlalosetše kore mogalabe maganyane re lebelele gore go a kae jalo o fedile pelo ka mokgola mokgekolo a robetseng o robetse ka gona go rara papa go go lata tšhelete le aga ga e latileng pele le thaile ka bokae le tswale nna a ke tse gore ke ba lebile ka re a botse nna ntate wa ka a sa nkanompotsa gore o e latile gore o e latile ke kule matswala ngwana geso a mpotsa a re gape tata go dile so ka re o ba montšhitše gore motho o moso wa kgona wa bona no wa tseba gore mama re bolela ka ditaelo ne o kgona o tsena sepetlele le kgone o opa ke tlhogo mara e tlo kry e le gore tlhogoela e ba fa di-challenge gore o bo feleletse o fola taelo a e swane le bolwetse ge bo tsena o nkwešiša a e swane le bolwetse ge e tsena tlogela taelo e bereke and then e tlo re mola e thoma go bereka le tlo o bona mo le yang ka mokgo mamago motho a le bereketseng letswa gore are o a le tseba ka lebaka la gore lebelela bana ba geno ba fela ka go swara bona bolwetse bola ba mmago ntwa e leng gore e lebetile fela ke direction a gore letswa le seke la tsena ka gae and direction a gore letswa le seke la tsena ka gae ke e santse ba le tlabela ka pheko ba tlabetse mmago lena ka yona gore ga e tla go lena le kry le swere pheko e tee ye e leng gore yena o e swere mo a leng gone and then ga a tswela ka ntle batho ba le ba ka ntle a ba netaelwela mmago lenaneng le yone so go ra re gonjwa le santse go ye go tswalelwa letswa lela because after 9 years go tlo tlhokofala o mong gape ke nto e ntšhošago gore ga botse ke re ke lemogile o kare go no ba ka mokgwa kare ke a lebelela ka botse no ba ka ngwaga bonine no papa o rile bothata nke ba dule fase a bolelelena le ngaka le yena nke ba mmotse gore mogala ba gešo ge ke berekile yema o lebelele nkwešiša cause gore re ka mokgobe ba lebietse 9 days ele ya change ba 9 years and after 9 years le aja after 9 years le aja after 9 years le aja le santse le ribego le tswale jwale go ribega letswa tšhelete mama yo o ka no tsamaya dingaka go botsa ka ngaka tša mo South Africa like o ka no kry go se ngaka tše 5 tše di tsebang go ribega letswa le nna ke le so ke le moremi a ke tsebe go ribega letswa ge motho a tlile a swana le tše santse ke mo iše banneng ba go kgona go bereka ntoela mo because letswa a le ribege ke bana nka le ribega la bolanna ka gore a ke tsebe gore motho a le theile letswa lela o theile letswa la morakela o theile letswa la mohlare o theile letswa ka thipa o theile letswa ka selepe o theile letswa o tsebe gore ke ntwa and before ka o ina ntwa santse o tsebe gore mohuelo swere ntwa ditlhabane tša mohutamang so ke santse ke go nyakele monna o e leng gore o bereka ka dilo tše and le gona e be motho o mogolo letswa le bereka ke batho ba bagolo ba e leng gore ba sa netaba le bophelo gore ge e le gore letswa lela le fetša ka yena le fetše ka yena go pala so letswa nna a ke le re olle fela ke tla go thuša ka go iša mo ba berekang mara tše tša mmele ke tlo go thuša akere ke tlo bona gore ke dira eng morota jale ka molagano o hwetša re naka jale ke taba gore ka molagae gane bele ka mo re go letšang mollo re kry-ile le šela ke se gore le tswa kae le lela le ba kae ka gae mama nne ka gešo re ba a ke re berile 5 a nyo re šete re le 4 so re šente re le 4 ba bang ba babedi ba ka ga bona ka kua gae ke nna le ngwana gešo kore nka na gore number 1 number 2 ke bona ba leng ka gae number ba babedi ba ka metseng ya bona okay nna ke tlo le thuša mo tabeng ya motse tabeng ya mohlare o e leng gore ke phago tabeng ya maia wa romelang ke batho akere and then re boneng gore ka dira jwang ke le thušeng re bule mebereko for metse bo malefo ba tlo le thuša for tšeo a tše di tshwenyang akere then le tle le duleng fase le family re lekeng go tseba rena taba ela ya matswa re o bereka jwang ka yona akere mara a re le thušeng pele le lo ke re tswe re le berekile akere re boneng gore ka dirang nto kgolo ga go le so santse re ye jwala ba mathomo ba go ya go kgopela badimo
ba ga bo mmago ba re bolelele le mmago gore mo mmago a leng ditlhabane tša di swereng nke di tswe di eme ka lebaka la gore solanka re di tlogela di bereka so le tlabe lena le go bala jwale ka lebaka la nako ebile nako la rena e re bethile re paletse ko go gatlana le batheeletši ba rena mara ke tlo gatlana le bona ka laboraro ke tlo go thuša mama nkemele mo lakere ya a ke ntšhe mo gannyane ya eno re emela mola mama magagešo go sasa re a bereka ka mo ntate moruta o tlo lefa dinomoro ka lebaka la nako re tlo šutelela ba bangwe re sepela ka nako magagešo ke ne kgopelwe kgolo gore magagešo ge le tla ka mo ke a kgopela bolelang ge go kgonagala founelang moruta ka re tšatši le leng go tlotla difamily tše dintšhi di tlo palela ke go thuša moruta ke moka o tlo go hwetša ba šaetša taba ela jwang so re tlo ba thuša gone jwale re bone gore re ka bereka jwang ba kgone go ba le tšwelopele ba beletše dibotse nna ke lebogile kudu batheeletši ba Sekhukhune FM ke lebogile kudu ka dikgokaganyong tša leago le golle le re swareleng re paletše ke go bolela le lena magagešo ka founu ka lebaka la seemo ba fe difounu moruta alright nnete gona go buka line le go lla magagešong lena mohlomong le ka banela le ditlhotlho nomoro ke 072 ke ga malefo 133 6761 072 133 6761 goba mmamoremi nomorong ya 071 398 1508 071 398 1508 ke nomoro tše le ro ka di berekiša nnete gona ka metlhalo mabaka go tšwa go nna ishmael kwa ga morota ke re ithate o ratelwa le mo gaufulena a re tšweleng pele go tshega manna manga 98.7 mme re tseba go lefiega ga go liwe nna le wena re bora kopana gape ka moso go tlhoka ere ya senyana go tlhoka ere ya bolesomepedi gare gampa ya bošego pies Sekhukhune wa latela wa local wa latela SKFM